खुरुमजरी नॉर्थ विंडो टीवी की डायलॉग ता बिडिंग ता बिदि बापुम नो पुतराम नोकचरी ngasi की डायलॉग की थमजरी बा टॉपिक सी हौजिक ngarang hanste ge koi gi yamna burning issue ama oina hauriba haitare Waqf Amendment bill becomes law. Parliament from both the houses of parliament long 13 hours of marathon debate pung tara humdoi chupna khanara kanda parliament ke house ani maktiki masi pass to rakana ek ola kanda president ge ayaba pikhre masi tawkhaba matung sta hojik la ibasi india da leiriba koigi Islamic lining chatliba Muslim sing India ki mafam khuding maktagi including koigi Manipur da su hairiba ek on ki besi koigi Waqf Amendment bill 2024-25 sina ek on ki besi yaning da phong do kanda yamna chawna protest tawga masi withdraw tawgada bani repeal tawgada bani haina mafam puna maktagi akan ba irang hore koigi state da su Manipur da su leiriba koi se tariba maitai pangan Muslim chile naw singa masigi mayokta yaning da kholau laudana masi yam unjust way undemocratic way unconstitutional way koigi dugumba democracy satpa degi secularism oiba sigumba kano sidaida leibak asida inda lenga nga sigumba akhuba mideng si eng biganu maroina har amarom da masi sungpan rupalana masi wase puthopira anu haiba asokpa mayam am leibana reason mayam am leibana for many reason masi chauna koigi kano tawakanda oppose tawakanda tawri aduga koigi parliament dasu opposition degi mayam amana aduga koigi muslim mayam amaga loina na koigi lamdam leibak sida inda da leidi masi chauna oppose tawbagi wafam je leire adu masi gi series of event hoina akoi Manipur su ngarang se khoishaung naraba miyam na haitare BJP Manipur Pradesh ki minority morcha gi president gi akoi gi aksar ali gi mayung phawba masigi bill sigi matang da akoi gi support tawbagi maung na social media post akoi gi thagalakhiba masigi phongdo ki bu khoishaung naraba sentimental oinaba miyam na akoi gi mai thaduna amang ata thonbagi violence report phawba leire aduna masigi pot si masigi bill sina ekolak matamda kadai phawba akoi gi islamic sanctity da kam sokali aduga leiriba manungi element sing se karino haiba sing du da meeting thamaga khana ne da midamang ta ngasigi thamjabai koi gi topic ni khana nei nabda saruk yabi na midamang ta koi gi studio da koi gi kai khum da jariba panelist marina saruk yabi gani huji huji koi lengsin duna studio da yobi yaktuna leibidi basi ahan bada kai khum da jariba panelist koi gi Jamiatul Ulama Manipur gi vice president ne thawai pu bidi ba oza Moulana Ataur Rahman oza taram nokchari ani sub da lengsin bidi ba koi gi panelist si Wabagai Constituency gi social worker oina koi gi thawai pu bidi ba thabak thoram sing da saruk yabi ba oza Sakir Ahmed ani oza bu su taram nokchari oza ihan bagi si ai oza tu da laktige oza ihan han bagi oina asi ki port si da koi gi Waqf Amendment bill si maroina koi gi masigi manung da hanjin na masida yaur bill sigi element sigi hena bunda khangu da ba koi chawra pa madi khanga ga su masida da yarak tri ba magi against la ibese kari gi no haibana chingba khangning bagi pot myam am silaini sigi matang da tang kup na ga horak bagi oina koi thambiro loina na masida oppository si masina kayam yam na islamic sanctity da masina karai area da sokhan ban haibda thambiyo हौजिक इंडिया की ओना स्टेट पुल मक्ता है बतारे कोई पार्लियामेंट के हाउस अने मक्ता की बिल पास तौरगा हौजिक अमुक एक ऑन खरबा दुमलबा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है बतारे मसिदा इंडिया दा लेरिबा मुस्लिम सिखत नतवा कोई सेकुलर होइबा मी खुदिमकना बिल सिबु मनु हंजिनना खंगुबा अदुगा मसिगी बिल सिगी मरुंदा सरकार न थमिबा पांदम मसिबु खंगुबा मी खुदिमकना मसिगी बिल सि हुजि हुजिकता मसिगी एक असि ओपोज तौरी ओनली मुस्लिम सिंखत नतबा अकोई सेकुलर पुन मकनो याम अकन बिदा मसि यारोय बिल की मतंगदा बिल अंदो ओय नमक तौई हजु एक तो रिपील तो यारो है चथने मसि सम आई सुमाय थमजगे हानबदा वक्फ हाइबा पोटसि करिनो सिंग तहान खंखिसे बक वक्फ हाइबा से अरबी लोन में वक्फ हाइबा से मय मरीना सेंबा दुंबा मय अहुमना सेंबा दुंबा वही मनी वक्फ हाइबा से वक्फ हाइबा दी अल्लाह की दमकता मपू की दमकता कई पोट कथोख्रब कनामत मपू पानब यादब मधुगी पर्पजना लमदम लैतलाइरा लुखराबी औरफान
अतै अतै पुनमक सिगी वेलफेयर की दमकता सिजिनगदब ओइबा अदुदा कथोकबा अदुगुम्बा कथोखरबा पोटदो अदुदी वक्फ हाइबसे मसी अखोगी इंडिया दा वक्फ की प्रॉपर्टी सी मौंग करम न लई कमाने तवी हायरगदी मुसलमान सिंगी सांगब मतमगी दगी हौरगा हौजी फावसिदा इपा इपु सिंगदुना चावरा चावराबा लम ओइना बिल्डिंग ओइना पुखरी ओइना स्कूल ओइना कॉलेज ओइना मखन कया अमदा कथोअग थंबिरमे मथम मफम मौंग कया दा कथोअग थंबिरमी अदुगी प्रॉपर्टी सी क्या म्यामगे न हाइबबु इंडिया सिदा अदुम हाइनरिबदुने अहानबदा लमगी ख्वाइदगी पाक चावबसी इंडियन आर्मी गिनी मथंगदा रेलवे नि अहुम सुबदा वक्फ की लमसिन इंडिया दा ख्वाइदगी चावब लमने मसी चौराकना एकर लाख तरा दगी खरा ताबा ना मपन खरेन बस इंडिया दा लई वक्फ की लमसे अदो चयतनरिबा यानिंद्रिबगी मतंग सिदा संबतना लाबदा से एग्जांपल होना आइना आइगी पता पालगा लेजबा लौ एकर मरी हैरो मंगा हैरो मसी आइना सीदनी ममांगदा लमदमदगी प्रजादा सिगी आइगी लमसे आई दान तौथोकचरबनी कथोकचरबनी मसी लैता लाइरे सिंगी दमक तो इन वेलफेयर की दमक सिजिनरो हाइना कथोंबसिदा सरकार की करी मथौनुसे क्वेश्चंस कनागी करी मथौन करी हाइबा दरकार लेबनुसे समना हरबदा अखोगी एंकर बीमगी नसु तौबा याय एनी पर्सन अमना तौबा याय अदो से दान तौबा हाइबसिदी हुजिकांदा हक्सांगी पार्ट फो दान तौनरीना मित दान तौनरी किडनी दान तौनरी दान तौबा हाइबसि वक्फ हाइरसि दान तौबदुबुनी वक्फ तौरगा कथोअगा वेलफेयर की दमकता लैतलारे सिंगी दमकतने न कथोअगा थम्ममिबा पोटसे मसद कईगी इंटरफेयर तौदोरिन है अखो इस्लामिक की ओना मुसलमान सिगी ओना थाजजबा अमगा लई करी अखो से सिगी लाइफ से अरोइबा नत्ते अखो सिरबा मतुंगदा जजमेंट डे मा मायोक न रुखिदौरी अखो अदुबु कयामत हैना कौनै जजमेंट डे मायोक न रुखिगदौरी मतमदुदा आइना मफम सिदा तौखिबा अफबा थबुक्तुना मरम ओइरगा आई सरग चटकनी जन चटकनेबा अदुना अखोगी इस्लामिक टीचिंग दा अखोगी प्रोफेट मोहम्मद ना हायरम बगी मनुंगदा नंग हिंगे मतमदा लैता लाइरा तोला तारबा कयागे नंग मखन खुदिमक्ता कथो अम्मो अदुगा मदु संसार से लोइद्रि फावदा मदु सिजिनबदुदगी नंगी नथक्ता नंग तौबगुमना अफबा महिदु फंगकनी अदुना मरम ओइरगा नंग अवाफमदे कंदौरी मे जजमेंट दे नुमित हाइबनेबा सी इस्लाम मुसलमान सिगी अचेक्ता थाजजबनेबा अदुना आइना हिंगी मतमदा लैतलारा मयाम हिंगनबगी नोत कथो अम पोसिदा ngasi इंडिया गवर्नमेंट अदु यामना अखो अम इनिंग कदोसी करिनो हाइबा पोटमा अनि सुबाबना मसी यामना रिलीजियस मैटर ने सिदी धर्म ग यामना लेनबा मरीनेबा थबकसे मरम अदुना मयामना इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 वायलेट तौरे हाइसे फ्रीडम ऑफ रिलीजियस से लेबाक से लेबनेबा तो अखोगी धर्म का मरी लेनबा अखोगी इस्लाम धर्म दा वक्फ तौरमबा पोट से करम सिजनगनी कम हैन तौगनी करी मेटर नो हाइबन चिंगबसी कुथन यावखरे लेखरेबा अखोई लाइट मयाम अमदा अदु तौरगे अखोई रूल दु फॉलो तौजरी बनेबा सिदा माखोई चंगसिलकपसे मसी दरकार सो ओइदे हाइबसिनी अखोई मुसलमान चप्पा इस्लाम चप्पा मुसलमान सिंह हारिबसी अदुगा अतोब अतोपा इस्लाम लाइनिंग चत्तबा मखैना सपोर्ट तौबिरैबसिना हाबिदि मुसलमान सिंह सपोर्ट तौरिबा बिल सिगी माक्ता एक से माक्ता लेपिबसिना मोय खंगेबा मिगी मसागी मरनाय प्रॉपर्टी नेनी मुसलमान सिंह लनाय प्रॉपर्टी नेबा अदु मखोन वेलफेयर की सीजन रेडी हाइबा अदु करिगिनोबा असिदा पुकना दरिसि हाइबा अमनेबा अदगी मसी प्रॉपर्टी से यामना यामबसिदा इंडिया का गवर्नमेंट का टाइप अप तौबा वारी ममुक लाचेगेको मसी अहानबा वक्फ की प्रॉपर्टी से यामबा
मसी मैनेज तौबसे कम है तौगदगे है सरकार याजिन 1954 दा अहन वक्फ एक्ट सेम बने 1954 वक्फ एक्ट से सेमगा सरकार ना याम फजना मतमदुगी सरकार ना अर्थ खंगना वक्फ की लेरिबो पोचिंग से औकाफ है वक्फ सी प्लुरल फॉर्म दा औकाफ है राइनी को वक्फ तौरमीबो पोचिंग से यामी मसीबो मफम चाना सिजननबा याम फजना मैनेज तौननबा हाइदना वक्फ एक्ट 1954 सेमी वक्फ एक्ट 1954 सिना सेंट्रल वक्फ काउंसिल हाइना अमा सरकार ने लिखतपीबने सेंट्रल वक्फ काउंसिल मसीगी कंपोनेंट सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मौजूदा कना कना लेगनी कमाइन तौसे सरकार ने लेपीबने अदा करीम तो बायस लाकना देबा मुसलमान इस्लाम चटपसिंगा अदो सुम चथदना लापदुना हजेमक 1995 ता अमका वक्फ एक्ट एमेंडमेंट बिल एमेंडमेंट अमक तवेबा 1995 ता वक्फ से एमेंडमेंट अमक तवेबा एक अमक पास तवेबा बिल पुथोगा अदुदसु हाइरिबा चैरिटी तौखरबा दान तौखरबा लमसिक से मैनेज तौरगा लापसे मसीसी हेन स्मूथली तौननबगी दमता प्रोविजन खरा हचिन बिबतनी मधुना करीम फावबा रिलीजियस मेटर दा मखोना खुरौ थांबा लेते अखोगी लमसिंग दा मखोना निकारक लेते अदुना मतम दा सु येना खिदे हंदक येला बे मरमदी हाइरिबा 1954 1995 सिदai sida सेमना लेखरबा पोचिंग से मखोना पूरा थुगाइरे चाइखाइरे अदुगा अखोई इस्लाम मुसलमान खतना मैनेज तौजगदबा पोचिंग से मसिन मखोना पूरा चाइखाइरगा मनिंग ममांग ओंथोगा उल्टा तौरगा थमे मसिन मरम ओइरगा इंडिया की मुसलमान पुरमुना होरकपनी अदुगा सेकुलर पुरमुना होरकपनी करी करी द चाइखाइरी कमाइन तौरि हाबिदुन मथंगी राउंड ला ओके जा याम नुंगाइजे जा थैंक यू सो मच यामना मरिक चुमना होगी बेलिसी की मतंगदा बेलिसिना एक ओलकपदा मियामना खोइसाउंगना मियामना मसिद ओपोज तौरिसे करिगिनो हाबिदु याम सुगाइना ओजाना थंबी थैंक यू सो मच आई अनि सुबा राउंड दसो ओजा मखा ताना मु लाक्सखि के अहन बगी से ओजा सकीदा ओजा अखोगी सिगी बैकग्राउंड हाइतारे बैकग्राउंड कनोम दे ओजाना सु थंबीदे अदुना मसीसिना अखोगी मयाम सिना याम सौरप खोइसाउंगना से तसेंग हाइराकांदा मागी कनोसी ऑब्जेक्टिव सी अखोगी पास तौरका मागी थमेबो ऑब्जेक्टिव सी मैम पॉइंट्स मैम पीरे असे कोई समझन हाइराकांसिदा लैरिबा याम खरबा अखोगी प्रॉपर्टी मैम से ह्यूज प्रॉपर्टी सी वकफ की प्रॉपर्टी मैम से करमाइना अखोगी मसी सिजनरी चैनलाइज तौरी कदाइदा करीदा हाइबने चिंबगी मतंग से वाटम को सिजनरी मसिदा येंगसिनबा ट्रांसपेरेंसी ओइनबा ट्रांसपेरेंट ओइबदुगी ट्रांसपेरेंसी दुमा लेइनबा दमकता अखोगी कनो की साइड गवर्नमेंट की इंटरवेंशन तौरपसे मरोइना सिगिदा यानिंगदबे ओजानसु थंबिरे अदुगा हुजिकी लेइरिबा अखोगी मैनेजमेंट की बोर्ड सब बोर्ड मैम लेइरिसैदा अखोगी हपचिलकांदा मिहु तोंगाना अखोगी नॉन मुस्लिम ओइबा हपचिलकांदा मसिदैसिदा प्रोसेस दा कोई यावबगी पोटसु लेइरे हाइदर स्वाइगी एरिया सने अखोगी मोगी ऑब्जेक्टिव से मसिगी ऑब्जेक्टिव सिना कदाई याव कदाई फावबा अखोगी सोखनबगे दो जाइसिगी मोड सिदे थंबियु सिगे एंगल से थागतसरी मियेंग ताबिरिबा व्यूअर्स पुनमा अमदी मणिपुर की प्रजा पुनमपु इकाई खुनबो चरी लोइना थागत फोंदु चरी तसेंगना हाइबिरि वाफम मदु मखोगी टारगेट असी ट्रांसपेरेंसी एंड हेना फागत हनबगी हाइबगी वाफम दु तसेंगना मदु हाइजिनबा ओइगद्रा हाइना खनजे मदुगी अर्थदि वक्फगी हिस्टरी सी अखोगी मेसाब मसु हेक हाउबदगी हौजी फावगी मतंगदा मरिकचुना ताकबिख्रे वक्फ बोर्ड से मतौ करमना लाखिबनो हाइबदु वहाई परेंग अमनिदा टेंशन लगा हाइजेबा तारगदी मसी 1913 दा फॉर्म तौबा हौबिबनी अदुगा 1923 दा मुसलमान वक्फ एक्ट हाइदना अहानबा फॉर्म तौबा हौरगा 1995 फावबसी मथंग नाइना एडमिनिस्ट्रेशन तौबदा खुदुंग चाननबगिदमता तोंगान पॉलिसी तोंगान सिस्टम क्या सेमलगा सुम फंक्शन तौहंदुना लाखिबनी इंडिया गवर्नमेंट ना अखोगी तोंगानबा हाइबदी माइनॉरिटी मुस्लिम सिंगी दमकता तोंगानबा एडमिनिस्ट्रेशन तौजननबगी दमकता अफा अफाबा पॉलिसी अफा अफाबा एक क्या सेमबीदना लाखी अदुबो खंगहौदना हौजिक
अखोई मणिपुर खक्त नतना इंडिया दा लैबिरिबा मुस्लिम इसिल इनाव पुनमकनसु हेना खंगनरे अदुगा इवन सेकुलर दा थाजबा इंडिया की पब्लिक नसु हेना खंगबिरे अदुगा अखोगी हिंदू राष्ट्र की ड्रीम तौजरिबा एंटी सेक्युलर ओइबा मोगी वाखल दबुदी फागेरा फरोइरा नरेंद्र मोदी जी ने बु तौरबा अदुगा बीजेपी ने बु तौरबा यस हाइबा हाइबदे अखोई सुम लोंदा मदा हाइनबदा अनभक्का हाइनबा अदुगुम्बा सपोर्टर्स सिंगदबुदी मोइना दum पक्था थागतनबा अदु मसी तसेंगना अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा इनजस्टिस ओइबा स्टेप अमनी हाइबसिदि मयक सेंगला वाफमनि कंपैरिजन ओइना तौजरबदा इंडिया दा लैरिबा बोर्ड से ओनली मुस्लिम बोर्ड खक्ता नतेबा वक्फ बोर्ड खक्ता नतेबा हिंदू की सु तोंगा तोंगानबा बोर्ड लै सिख सिंगी सु लै क्रिश्चियन सिंगी सु लै हाइरिबा बोर्ड सिंगसिददि हाइरिबा नन मुस्लिम यावरकदबनि हाइबिखिबा हौजिक चयेत अरिबसे मरुइना नन मुस्लिम यावगदबनि हाइरकपसिदगिनेबा चयेत नरकलिबसि ट्रांसपेरेंटली ऑडिट तौबीबा अखोय कैसु कायदे ट्रांसपेरेंटली एडमिनिस्ट्रेशन अदुम तौबियु कैसु कायदे हानदगिसु तौदुना लाक्लिबने तौबदबो नन मुस्लिम यावगा हाइरकपसिदि यावहनगे हाइरकपसिदि थांगाई सेंगना हाइरगदि अखोयगी इपा इपुना थांबिरंबा प्रॉपर्टी से मसाना मसुना फंगबम थोकपने हाइरिबा मसा मसुना फंगजगदबा प्रॉपर्टी से सामना अतोपा ग्रुप अमबु अतोपा कम्युनिटी बु अतोपा धर्म थाजबा ग्रुप अमबु येलहनगे मॉनिटर तौहनगे येंगसलहनगे हाइबने अदुदि अखोयगी मैतेलोन पावरुदा हाइरगदि योंग तलेन की टाइप लाकदबो मालेबा लास्ट हाइबदि अखोयगी इपा इपुसिंगना कथोपिरंबा मामा लैखबा प्रॉपर्टी सिंगसे अदुसु अखोयगी रिचुअल्स का अखोयगी बिलीफ का इस्लाम धर्म का याम नंगनबा पोट ngaktaनेबा हाइरिबा वक्फ तौरमनि हाइबदि लैंड प्रॉपर्टी सिंगसे मद्रसा यावरी मस्जिद यावरी अदुगा स्कूल यावरी तोंगान तोंगान बा ग्रेवयार्ड यावरी हाइबदि कब्रस्तान को तोंगान तोंगान बा मखलगी अखोयगी धर्म दा सिजिनबा अदुगा मुसलमान सिंगी वेलफेयर दा सिजिनबा अदुमलबा प्रॉपर्टी सिंगनेबा हाइरिबा प्रॉपर्टी सिंगसे सोके हारक तारगदि थांगै सिंगना अतैमता नते अखोयगी खोय महुम दा चाइना थिनबा बीजेपी की टारगेट से खोई महुम दा चाइना थिनबा मोयगी पॉलिटिक्स तौफम से पॉलिटिकलाइज तौफम से अतैमता नते मुस्लिम सिने मुस्लिम लेरमद्रबा बीजेपी सरकार से इदे लेरंगबनि हाइबसु थाजदे पार्टी सु हिंगंगबनि थाजदे मोयना पॉलिटिकलाइज तौनबा सुम मथांग मथांग थिरकपदा अहानबदा अखोई मणिपुर प्रजा अमदि इंडिया पुनमना खांगनखरबा वाफमनि करिसु मथौ लैतबदा ट्रिपल तलाक तौखरे हाइ तीन तलाक हाइनबदुको ट्रिपल तलाक सिगी कैसु मोइगा मथौ लैब नते मोइदा करिसु कानबा नते अदुबु मोइना दि नुपी सिंगी मुस्लिम नुपी सिंगी याइफानबा सिल्लिबनि याइफानबा सिनबो ओरगदि तोंगान तोंगान बा डेवलपमेंट गे तोंगान तोंगान बा फ्यूचर गे कैरियर गे गाइडलाइन मैम पीबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर सेंबत पीबीआई मुस्लिम सिंग तोंगान तोंगान बा अदुदि नते मोइना तौरिसि सेरानगा तुरांगा लोगा एक का मसिदैदा सुम सानरगा अखोइसे सुम सावहनबा अखोइ सावरि मतिक हाइरिबा ngसाइगे आइना अहौबदा हाइजखिबा अंधभक्त सिंगसे मोइदि सुम हरावे मोइसिन हराउरगा भोट बैंक से सुम सागलागा ngसाइगे एपीस टू हिंदू वोटर्स हाइबा तारेको मोइबु थेबनबगी दमकता हाइरिबा पॉलिटिकलाइज से सुम तौर तौर लाकपना सीए अमुक तौरे अदुसु याना धार्मिक ओइबा धर्म द बेस तौबा अदुगुम्बा एक अमामुक सेंगरे हौजि मखा तारकपदा हाना ममांगदा हौखिबा सिंगदि अखोइ अदुम मदु मोइना खरा तौजरगसु मतम लाकनी नत्रगा अतोप सरकार अमुक लाकदा अमुक खरा सेंदोक सिंग तौरपसु याइ गाइना खल्लगा तासेंगना अखोइगी काम डाउन तौनरगा मयाम से सुम लैनरबने हौजिकति लाइबो वाफमसे आइगी लौ इंगोल आइगी युम कई मुनबगा चप मानबा अमरोमदि अदुदगिसु हेना लुबा हाइबदि मुसलमान अमा ओइना पोकलगा इस्लाम धर्म चचबा मी अमा ओइना पोकलगा मस्जिद थुगाइरे हाइदि आई येंगगा लैब ngамोय मदुगी दमकता आई सीगे आई सिदोखरसु यारे हाइरगा खनबा फावबो ngमकप याय अदुनेबा आइना ngarang प्रेस की इसिनाव अमदसु आई हाइजखिबनी इंडिया से टुकरा टुकरा तौननबा लंबी सिनबिगनु अदुगा लोइनने इंडिया से अनौबा इंडिया अमदा हाइबदि अनदर हाना पाकिस्तान पोखरेको हौजि अनदर इंडिया फोबा पोलकद्रा हाइना चिंगनरे काइना हाइजखिबदा तसेंगना हौजि लाइबा पोटसि याम सेंसिटिव ओइबा इमोशनल ओइबा मिपुंग खुदेमक मसिगदंग ता अखोइ सिरसु यारे काइना खनबा याबा दुगुम्बा सिचुएशन अमदा मखोइना थांबिरेबा टेंशन जरबदा तसेंगना हौजि वक्फ बोर्ड की वाफमसि मखोइना खांगना मुस्लिम सिंगने यारक ओइ खांगना
Islam dharma chachaba mi singchini yaroi tawigum sung akhoi di angam bani akhoi na power pai ri bani aduga nakal lamada ngasai gi Hindu isil nau singchina Muslim sing da ot laga makhoi di haraure moin he ne na sum vote piraga tam ani rak pai kha matung da handak third time ga paisalak pasida di adu moin na ngamani haibagi matagum tawsalak ki mawng ma male hena sai sum attention le Okay, Oza, thank you so much. Oza, so yam fazaba point me mama akogi bukhatpi maroina harakanda laizariba hanagi akogi ipaipuna dan tawiramba akogi yamna for charitable or nataka religious purpose singi miyam bi aifana bi damakta laitalaira miyam bi damakta प्रजागी दमकता दुगी कोर्स नत्रगा लाइनिंग लाइसोन गा कोई ईश्वर गा मरी लेने बसे दान तोरम याम खबा लंथो मैम से मसिसिगी अखोइना कनो तो नमतमदा हाई याम खबा ह्यूज प्रॉपर्टी से कर माइना मसी मैनेज तौगनी यंगसन बेगी मतंग सिदा कोई 1993 देगी हौराका 1994 स्टेड इहान हान बोइना कोई सेंट्रल की वकफ काउंसिल से मकांदा लाकपनी दुबु मतम मतम की ओइना मसिदा मोइना मीटिंग जंग मसे याम फजना स्मूथ इलामबनी कइगिनो हाई कांदा प्रोविजन से फजना हप्तो हप्चन तौरकान मसी काइदना ब तौरकांदा लाइरिबा कोई particular community से की interest ता any form of the काइदना बहुत नरका लाकपना अदु फाउबदे कोई problem से लाइरम दबनी अदुबु लाइबा कोई चाही खरस दाई 2030 देगी दी मसी 13 देगी सॉरी ओंथो ओनसन दाउना बा amendments दे develop तो अखोई की Islamic चटपा लाइनिंग चटपा कांगबु सिंग इंटरेस्ट सोगला कदबा कायरा कदबा सिग मे पोसे मैम लाइबदेगी मसिगी amendment सिदा कोई सेमदो खिमिन तौबगी opposite तौरगा पोसे दम लाकपनी अदुना मसिदगी इंटरेस्ट दे यानिंग दबा काइबे याबा सिगी मयाम सिगी कलेक्टिव कनो से लौदना पास तौकी बिदा यामना मग कोई खुरांग को सावबगी ओपोज तौबगी पोतनी हुजिक अकोइना लाइसे अदुगा हुजिक ओजा सकिना सु याम फजन पनबी की बिदा यामना पावरफुल ओइबा हुजिक अकोइगी political party hai tare huji akoi center ta su pai ba BJP aduga marom da mo akoi huji ki yamna sensitive oi ba religious ki matter se la kan da BJP se koi na kamani yeng ba kan puri je Hindu hai ba tare koi majority win lai se sigi se chingsila kan se da koi na somna klum na meeting ma tham kan da yengak pa ya ba ki perspective te so azana koi open to bira me sigi mari leina nai zadam lak se oza tul da oza sai gi matang se ni akoi gi कनो द फाउबा अखोगी से अतोपा स्टेट की नतबिदा अखोगी स्टेट की मणिपुर को एग्जांपल लौबिरा कान अखोगी बीजेपी की अखोगी कनो की ngarang si akoi gi askar ali gi mayu mai myam thugai da khosaung da bas yamna sentiment orak pa miyoi yam hai tare aduna khamba ya da na haurak tuna ama toina property manghan thangan da mai thabe poram su leire swai gi matang se ne koina ngarang gi simak su leire du huje huje se maroina akoi gi atop state ta hauri myam se ga koi da hauri se ga man da pa ma hai tari manipur se huje akoi gi irang kan thoga leire mam pham su oi ri bene bas seida sida su yamna pena da gi center gi akoi gi pot hai tari tongan tongam si gi unseen hand se masi gi pot china amu even hauri ba mai tai marak ta bo hai ba tare with difference of opinion la han bigi sumai ne create tor koi pot am khaki mayam su leita bana te duna sidai sida mo akoi gi dharma gi da yeng tarak su tongan tongal pot am kha leire aduna hairi ba BJP sina ngasi ngarang mot mada da bi hu chim dor pagi pot pudi ko ne social media da mung leire masida mo marak sida divide ene kanu gi pot chim mung la abra hai bigi am khak su difference of opinion tholak na masa am khak sa matang ri kamai than bini ga am phajaba wahangni khan nawa ba khang na daba ya daba du divide and the rule adum ba policy lak labra hai bo pham do aduni am interest le se chume BJP yamna hi singba yamna mating thauna leiba adum party amani hai basi ekoi sana ya jai ma'am su ya gadam ni makoi di power pai da ya de sarkar pai da ya de any kind of makoi gi activities moi adum ba policy do adum tawraga pai da ya de hai ba du da example ina sagi makhona divide sana ba hi bagi chang se akhoi RSS mayam na yamna kai hani BJP de leita ba kangbuna dum phana launa da ba organization amane ba RSS hari se adu muslim da RSS link lai midna muslim gi wing tham ne ba MRM na muslim rashtriya manch hari se RSS ki muslim wing ne aduna makhoi karigumba BJP adi masigi lengak sina karigumba thabak ama taurage haina het chanchalap sida kamaina tawra mai pakan hai se mugi adugumba policy yam phajana leiba poni aduna ngasai gi sai India da thokriba BJP na puthorokpa agenda singda
Islam dharma ga controversy leiba pot sing natraga another dharma ga gi jati singa controversy leiba pot sida makhoi ga khuchana ba kharap puthora aga hai riba jati du gi mi se hekta symbol ne lambi thasi na simu yam hi ba pot ne se kamagi matang da triple talaq ki matang da India ki Musalman pun yaro ye na lauri chening guda BJP na Musalman na pi maya man na ka upse laga amaya nupa maya man na kam da puthore imne ba ai khoi support to ye hai na sum basi policy si moi di am hi ba poni aduna Muslim Rashtriya Manch MRM hai se sin heta sin laga adum eta adu da tawra ma khoi adum ba ma khoi gi bill du da su support to moi thabuk tu da su support to si ulan bagi debate policy si am hi ye ba aduni asagi ibe mana ko kana bi ki badu adudi ma khoi da matam chupi go ina lei aduna hojik sigi thabak sida so Waqf Amendment Bill 2025 Waqf Amendment Act 2025 haiba sida we support Waqf Amendment Bill we support Waqf Amendment Act aina law hanba musalman mayam ju puthore sine yes puthore ibne se sika mai to ge na kanda akhoi atopa dharma dasu adum lei ko atopa dharma dasu lei kai le ganda dharma jam to ga maitai dasu gaur dharma chapa da maitai haiba sumaina khara di adum lei bane ba adum mai to dana atopa christian dasu taruk tare thokna lei ana islam chapa kangbu dasu mayam ma lei ba islam chapa kangbu dasu sia lei sunni lei aga khani lei bohra lei sumaina mayam ma lei ba ada yengadariba potse India sidai leiriba Islam Musalman chatpase 90% 95% se karamba makhan gi Islam no haibu dune bi yengadab se 95 leiriba se hairiba sunni haiba Islam da sunni hairiba sida leiriba kangu se sina khwaidagi yamba adu makhan gi kambuni adu samna boharana India da Musalman group am lei bohraina masi only Maharashtra Bombay da mi khojo khijik tang ta bani tawta gi makhosu Musalman ni daiba aga khani ka si ho thi phang de kai le mukhang di khara khajik lei do adu du ga makho ga tai dar makho de ngasi putho christian ne be putho christian ego we support Waqf Amendment Act ena laholi sineba aduna sima khogi adugumba divide and rule policy se high ni yamwami makoida sima machet ma thamamaga ngasagi objective to ni nang bikeba makhogi masida kari makhogi apamba lebano kari no kamai to mo nairi muslim singine jumme waqf se muslim singine ba ado masi Waqf sidagi kana hangadaba kana ba pigadaba welfare tawbigadaba se tawdre yamna motle transparency leitre accountability leitre adu gini cinema aise yes sima hai ata khona ru bana Islam Musalman sibu yamna nungsibi bawani ne dudi Musalman sibu yamna farming bawani nungsibi bagi wane ba adu ba khona no khange ba tam ka ra makhoi na kanjik dili parak president state to ero union do ero Musalman ama bhabda ticket pi da vote even da ba union cabinet ta ama phabo ya Musalman ya hon da ba party du BJP ne ba to kam hai no ba Musalman yam siri se sum putoro pada yam se nakab ki aro school ki dress ta asmasi masada hygienic oibo poni khumjil laga khaijil laga masi isa Musalman nupi singi hak mapire aduna Musalman sing boi khoi aduni tawge da tawge welfare put makoi chakot lange kan hai re ko kai karamba Musalman nupi singi damakta BJP na lai BJP ki langak sasan sina union government sina aur state ta panba BJP na panba state sing sida Musalman nupi singi Islam dharma chapani pising ke karamba welfare to bihraga bagi adu district yam tadi puthokpiyo to sune leiti aduga Muslim singi as a whole India da le Muslim pun muche chakot lange adu tawge da tawge haida na makoi na mama haire adu etara gadi aikoi na mamanga aikoi gi welfare gi damukta tawbiyo haina makoi da thangat ki maya mama leidi nong photo bideba kayu mam photo bideba in general mayam gi taru ko yaw budu tane ba
लंबी सेंबो रो थोंग सेंबो रो एवरीथिंग मयाम की सेंबो दिखो याजो बने दुगा सीमा इंडिया की माइनॉरिटी मुस्लिम सी की दम सी पैकेज से है बसी लेते बंगसी फोबदा अदो ngasi सी बिल सी पुथोरको मतमदा मुस्लिम सिंह की दमक तने हा वाफम अम चुंबदु चुमिद माइजरमगे करी मसीदा घोटाला तौरे करप्शन न तौरे हारे सी सेंदो नमे खोतोन इंडिया दा लेरिबा डिपार्टमेंट पुन मसीदा घोटाला तौदो लेब्रा इंडिया दा लेरिबा डिपार्टमेंट पुन मिनिस्ट्री पुन मक्सिदा मसीदा करप्शन लेतबा डिपार्टमेंट नीट एंड क्लीन चपसी करम यावरिगे वक्फ वतरा बगसी कनो ओरिसि कर स्टेट ओरिसिबो अदुगा नसी वक्फ से वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल हारो स्टेट वक्फ बोर्ड हारो मसी करप्शन हारे अदुगा माखोदु प्रजादा वेलफेयर तौबा तौबिद्रे हाइरगदी अदु इदुबु चुंथोपन नंबर 1 पुथोपिरो रूल सेंबिरो हाइरिबा सेंट्रल वक्फ काउंसिल द मोटली दुबु सेंदोकपा याबा अदुग स्टेट वक्फ बोर्ड सिंग द मोटली बदु सेंदोकपा याबा रूल्स मयामंग पास तौबिरो अदु ताई खोजे मथुम मरांग को हराउगेबा बीजेपी तो पांगन वोट पीद्रिसी पीगेबा मुसलमान वोट पीद्रिसी पीगेबा सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मंग मोटली सिंदो पिरो स्टेट वक्फ बोर्ड मोटली बदु सिंदो पिरो अदु नत्तदना मिगी मथंग लापदुदा कायन बिदना करिगुंबा मफोब मखोन इंटरफेयर तो बिदना मसीदा लापदना 2025 त पुथोप मतंदम उल्टा हेक्ट पुथोगा लापदुदी मुसलमान सिंह खुद की हेक्ट मुल्लगा मखोन तौनिंग बम तौगे हाबसे गसी खंगेबा इस्लाम मुसलमान मचान खंगी अदुने ngasi masibu fast protection pisiदा वफम तक थमजरमगे माने व्यूअर सिंह नोटिस विंडो की व्यूअर सिंह दा मरुएना अपनी को लेने वफम तक थमजगे स्पेशली कोई पांगल सिंह दा हाउरी लाउरी खोंगे ने सुम थोकबा कोई चेन बा करीनो सिगी मनुंग याउरी है से हाइबे सुम ngasi नोटिस विंडो ना फज्जाबा यामना इखोगी अवांग बथा के प्रोविजन मंगसी इखोसी द फमन बिदना मयाम द बाप तहन बिन मसिलक पसे नोटिस विंडो की तो विमन खन बदो इखोसु चरी नाम सु पियो ngasi आइना खंजे बखरा दो थमजगे ओजाना खंगबदु सु थंबिर कदौरी वक्फ एमेंडमेंट बिल लापदा वक्फ एक्ट 2025 लापा मतंदा इंडिया की मुसलमान अंदि मणिपुर की मुसलमान खोइरांग खोसाउ नबे सीबा फौब पामुदबा थवाई कट लगे न चोंथोरे इसिना ताकपदी पोट खरे लेरि हाइमनी मदु की पोट तो असेंग बखंबियो आइना प्रजाद हाइजे असेंग बखंबियो असेंग बसी करिनो हाइ कांदा आइखो की इपा इपु न कटलंबा वेलफेयर की दमक थम्बीरंबा पोटलम मयाम से मसिदै सिदा चाउखरबा लम सिंगसिदा कई अतोप मफम खरदना मदरसा सारी मफम खरद मस्जिद सारी अदुगा दुकान सारी अदुगी लाइबा इनकम दुना लैतलाइर की दमक सेवा तौरी मसीपुन मक्सिगी मसीपुन मक्सिबु मैनेज तगना बगी दमक कॉन्स्टिट्यूशन ना याब मयंदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना 1953 दा 54 दा 95 ता सेमक मयाम से ना हेना फजा लग लापदुदा अखोइना अतोप धर्म बु याबगी खोसाउन बनतिए अतोप धर्म की मी याबु खोसाउन बनतिए कॉन्स्टिट्यूशन में पीरिबा राइट टू टेली वायलेट तबदो मतपदो मधुगी दमक्तनेब मणिपुर मुस्लिम ना अमदी इंडिया की मुसलमान पुरो खोसाउने से अतोप याब याब मफम द यौमी नरीना याब याब द यौमी नसी के दोगे यासु काय भी लेते अदु नसी आइखोगी हानना सेम एग्जांपल सेंट्रल वक्फ काउंसिल है की कंपोनेंट से हान सरकार ने सेंबी बने खोन से मन सेम बनेबा सेंट्रल वक्फ काउंसिल से सरकार ने सेम बनेबा सरकार ने सेम कंपोनेंट द थमम पोतो 100 की 20% पुदु थोगाइरी नेबा कमाइन थोगाए कांदा अहान द मोय आइचे हो गवर्नमेंट ने नॉमिनेट तोगने बहानबा नियमा अदुदो नियम नबदो मादा एक कनोदुगी मन नीट नॉट बी मुस्लिम नीट नॉट बी मुस्लिम से समझाओ सले नीट नॉट बी मुस्लिम समझाओ सले नुपी सिंह राइट फंगनब नुपी मेंबर हेंगद हांदे सोइना दुदी हांदे सोई मावांग 95 की एक तो यावे अदुगुंबदु तौरगा मखोइना मजदा की वक्फ की आईडी इसासी खितंगसु सिगी मतंग से लापदने इमोशन सु ओइ टेंशन सु खलै आई खरा दुना वासे सु तकन खिदि तवी से एग्जांपल न हाकांदा वक्फ की प्रॉपर्टी अमदा चाहिए न बथोब तारगदि मदु फाइनलाइज तौनब ट्रिब्यूनल लम लेजा दु फमु थले इमने
वक्फ की प्रॉपर्टी अमदा डिस्प्यूट लेरक मतमदा मधुगी विचार तौनब ट्रिब्यूनल अम लेजेब इंडिया गवर्नमेंट लिखत्पीबा अदु मुथला अबनेबा येंघोनी मुथला कना हैबा हपचिल मोना दैदा अबे करियदा a current or former district court judge is its chairman adu tribunal dugi chairman se district ki judge no ira damne work for hire se asai mamang da ina thamjakhre arbit terms ni allah gi damakta mapo gi damakta pura kathokhraba pitokhraba mana karisu madu claim leitraba potu da manage tawraga madu dagi lakpado do adu sigi rules mayam se khangba se islamic scholar na khangbane अखोगी कुरान दा अखोगी हदीस दा सिगी रूल्स में उसे लोइने याउबनेबा अदु खंगब मीन फमजिल्ला दौरेबा फमजिल्ला दौरे विचारपति ने आयना अदुगा अदु नत्रगना सेक्रेटरी ता अंदर सेक्रेटरी नि तादब म ओइरने ये ट्रिब्यूनल दुलो थोगा सिददी इबेना इनका अखोई दी इंडिया की मुस्लिम यामना खांग बेंगमदबगी पन्नमा लाखरे खांग बेंगमदगी पन्नमा लाखरे अदुन एक से पास तौरगसो चटनब हेक्ट ngमने मांगे लैख्रेब ngasiगी इंडिया द लैख्रेब मुसलमान सिंगी पासने लेना नाम मोली मो पिंचिंग तो हाखरे सनलेली अदु तोना कैसो आइदे मदरसा थुवाइख्रे मस्जिद थुवाइख्रे कया 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 डैमेज तोख्रे मुसलमान सिंदा याम कन्न मदो अखोई खांगसी इसागी लेबाकनी अखोई इंडिया से फ्रीडम पुरप मतम दे पाइपोगी इखेंग नाइ चंग हाथरग पुरकी बपोनी अदुना खांगसी तब थौ फचर कनि हरे लापदो हंदक की मतांग सिददी फाथब यारो इदौरीबा इंडिया में चाकदौरीबा हौगनेबा अदुना अइना स्वाइसदा ngसागी इबेमना सागी अहम मकोक्ता हरकपा माखोन मसदे तौरिबे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अदुदा मैम अदुना मैम खंगदबा अइना नोटिस विंडो टीवी की खुथांग ताबीरिबा प्रजा पुनमक्ता अइना वफम खर थमजबसे माक्तो संबियो खंग इहो हरिमेन हाउली करी मतांग जिनोना कनो पामियम निलुबदा खुमनंगाई कैसु लेतबा माम चेली महबदुनदी यारोय अदुनदी मसीगी एक सिगी मनुंदा करी यारी नाम 24 दा पुथोकने न तौबदा ngam khidabduna 24 पे मा दु ngam dabduna ngase बक 25 ता लापने अदुना 25 ओन खिमनेबा ngam khidabdu करी गिनोबा ngam khidabdu करी नोबा 24 दा ngam फम थोक्तबनेबा दुबो करी हाइनी मोगी एनडीए की सपोर्टर का मुसिना मुसलमान मखैदा उतोम चाव में धोखा तो बिरमबदगी मखोय दोलनी हम धोखा तो बिरमबदगी से एक ओन खे अदना लोशा हंदकी राउंड सिगी लोशंजरपदा आइना प्रजापुन मक्ता हाइजनिंगसे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 मुन्न खंबियो मसिगी मनिंग यारिसु करिनो मुसलमान सिंग काम सोहली हाइबदो मुन्न खंबियो ngasi आइना थमजखरि वफम खरसिदा मुन्न खंगागा अखोय इहौ तोबा डेमोक्रेटिक ओइबा मोंग इहौ तोबसे मसिना यामना हेना सामने चलगनी अदुगा डेमोक्रेटिक ओइदबा मोंग वायलेंस तौरगा हाथ पतु पथुगाइबा यांखाइबा युमै थाबा खोटपा तौबा से मसे आई माई सेल्फ अमा आई मजे की ऑर्गेनाइजेशन मसे मदि तसेनि यानिंगदे ओके ओजा थैंक यू सो मच ओजा तुल ना अखोगी ओजागी अचिनबा मतम थौगाई के काइथोपि हारका ngasiगी मयामना हुजिक यामना बर्निंग इशू ओइरिबा ngarang hanegi state sta हौरिबा वक्फ अमेंडमेंट अखोगी बिल दगी एक ओन ग्रुप 2025 सिगी मतंगदा मयामना चममनबा लेरमगसु करिगी दमक्ता मसिदा ओपोज तरिन हाइबा नुंगी ओइबा दुंबा अकुपा वरोल सिंग लोइनना एनी अकोना फॉर्म ऑफ अकोना प्रोटेक्शन संकिन मतम यामना इंगा तंगा डेमोक्रेटिक ओइबा यामना फजबा लेबा मचा ताबा बोंग चंगसिन छेबे फजबा अपील सु जान थंबिरमी ओजागी चिलेबा मतम क्या बो काइथोपिरमी दमक्तम कसो नोटिस विंडो टीवी की मेकै दे थंगा थोनोक थैंक यू सो मच ओजा ओजा आई कनोदा ओजा सकीरा ओजा जिकी मतंग से अकोगी जाना सु याम फजना थंबिरमे यानिंगदबगी मरम से ओजा ने फजना पुखलम मरम मवंग अमदा कोइ तोंगान तोंगान कम्युनिटी मैम से यावसिलकपदुगी पोत मका उरुद्रगसु मतंग चाबा मफमददी कोइ से लोइनमक पुन्ना सरुक यामिनबे खुदोंग चाबदन पुन्ना लौमिनसे दु मसिददी बरुइना हाइतारे अकोगी मुस्लिम सिंगी राइट से पुराना मतपगी पोट अमखक लापई मवंग सिदने हेना अकोइना अपोज तौबगी मतंगे स्वाइदगी चोंथोरकपने हाबसिम पोट अम थंबिदुगा हाना लेरंबा अकोगी जलाइजरम पोतो अकोगी सिबक्सु सेंट्रल ओजान ममांग थंबिख्रमी सेंट्रल गी अकोगी वकफ काउंसिल दिसु दमोइना सेंबिखिबनी सेंबिरकाना मैनेजमेंट तौबदा मतेंग पांगनबा प्रोविजन सिंग सेमदोक तौरकांदा सेना लानाइ गोइबा तोंगानबा कईगुम इंटरेस्ट अम असोक पीदना लाकपनी अदुगु मसिगी इंटरेस्ट दा सोकलकपा धर्मदा अदुगा अकोगी लेरिबा प्रॉपर्टी सिदा हानि लेजरिबा हाइदर खुद हेना थिंगदिलकपा लोइनम न्यूट्रलाइज ओइथोरकपा मक हाइद्रगस
अतोपगी खुथिंगिलक पयाबगी इंटरवेंशन जे मसिना दुम खेन पेंदबने दुगा अरानबा लेरमगसु सेमदोक सेमदिन तौनिंगाय मफम जे लेतारगसु कोइने एक नत्रगा रूल सी सिमा पास तौ किसिम सेमदोक सी हाइरकांदा हानगी लेदिबा मैनेजमेंट बोर्ड सिदा सेमदोक सेमदिन तौरगा दुमरा नाइना सिना फै हाबदो कोइ मसेम सेमदोकपगी तंजा दोइने पिबिबने हेना फागनी हाबनेबा असोय मतांग ओजागी करी मोट ले साइदा कोइगी मैनेजमेंट मैंगे अचौबा प्रॉपर्टी ने लाक्तारगसु असोयबा अदगिदि यानिंगदबा कोइगी लुपहोल लेतारगसु हाइतारे कराइ वइ जगादन हेन सेमदोकांदा एक ओइना डाइरेक्ट ओनदबिदा असुमाइन तौरमगदि हेना फागनी हेबदो कमाइन थंबिनिङो सर तसेंगना हाइजरगदि हौजिक इंडियादा लैरिबा कोइगी पॉलिटिकल सिस्टम सी तसेंगना डेमोक्रेसी ओइद्रे हाइना आइगिदि मोड ओइना थमजेगे मरमदि करिगुंबा लो अमा नत्रग एक अमा सेमबा हाइबसी पब्लिक की ओपिनियन येंगबिगदबनी अदुगी मथक्ता पब्लिक ता फावरमगदबा इहुलसी थांगाइ सेंगना मखोइना खांबिफम थोई पार्लियामेंट दा फंबिरिबा राज्य सभा अमदि लोक सभा की फंबिबा अखोइगी ऑनरेबल एमपी सिंगजे तसेंगना नहावाइदी सुम मैम उबीरंबे जेडीयू की अखोगी लीडर बिहार की सीएम ऑनरेबल सीएम नीतीश कुमार से अखोगी साहेन थागी मतमदा मासी इफ्तार पार्टी के याउदना खोतना चली अदुगा माना वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल से मतम जो बिल ओरी एक ओइजिदना को मदुदा अखोई तसेना ओपोज तौगनी हाइदना हाइबिरमे अदुगा टीडीपी की लीडर महाकना भोट कारखिबसी थांगाइ सिंगना हाइरगदी मुस्लिम वोटर सिंगी अचौबा इफेक्ट अमा ओइखि मांगोंदा अचौबा कानाबा हाइबदी भोट कानाबगी मसा अमा मुस्लिम सिंगना ओइरखिब हाइबदी महाकना भोट खोमा मतंदा मुस्लिम सिंगी फेवर तौगनी इमाम सिंगी पैसा दुपीगनी मुस्लिम सिंगी वेलफेयर की दमकता सीजी फैसिलिटीज पीगनी हाइदना समना हाइरबदा मैनिफेस्टो मैम यावेबको अदु मयामदुना थाजरकांदा मुस्लिम सिंगना भोट पीरगा तसेंगना महाकसु पावर लाखिबने राम विलास पासवान की मचानुपा चिराग पासवान की ngarang मक्थेंगनबा महाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अमदसु थांगाइ सिंगना आइना तौख्रिबा पोट से एंटी मुस्लिम ओइबा स्टेप अमदा संगछनख्रबरा आइना सामना बिल से सपोर्ट तौसलुबसे आइसि आम सोइरबरा हाइबगी याम रिग्रेट ओइबा वीडियो क्यासु वायरल ओइरइ हाइबदी मोदी अमदि अमित शाह ना नमफुदा ब्राइब तौरगा नत्रगा करिगुंबा एडवांटेज खरा हाइरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगसिदा पिसिलगा लीडर सिंगसिदा पिसिलगा नमफु आफुदा पार्लियामेंट दा पास तौरबदी मदु मयाम ने याबगिनी हाइदना खनबा पार्लियामेंट दा पास तौरबदी मदु एक तो लो तो सेमबा यारनी हाइबगी मवंगदा नमफु आफुदा बाय हुक एंड क्रुक फोइदतलगा सामना बिल से एमेंट तौरगा एक ओनखिबने अदुगिने बा सामना हाइरबदा करिगुंबा मुस्लिम प्रजासिना इंडिया दा यामद्रबदा मुस्लिम करोड़ कुन मंगा कुंठा की चांग लैरिबने मसिगी मयाम सिबु हौजिक उबिरंगबनी इंडिया की स्टेट नते डिस्ट्रिक्ट खुदिंगी एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी खुदिंगी केंद्र खुदिंगी इरांग हौरबलिबसे तसेंग ने यारंबा तारगदी याबगी पॉइंट अमानिदंग दोरसु यावरमगदी मसिगी एक असे यारंबा तारगदी इरांग हौरमदबसु याय हौजिकती जस्ट नाम बरा काम सोता हैबदुनेबो ओइरिबो फिबमसि ओनली ममिंग खक्तनेबा वक्फ बोर्ड हायरगा मुस्लिम गिनी हायने उहनबा तौरलिबा मॉनिटर तौगदौरिबा ओखाइरकदौरिबा थुगाइरकदौरिबा अदुगा सीज तौसलकदौरिबा मदुगी सिस्टम मदुगी एग्जीक्यूटिव मयामदुदी तसेंगना नन मुस्लिम ओइग्रे याय अमरोमदा अतोपा कम्युनिटी सिंगना मुस्लिम सिंगना अतोपा यावसलकबगी सावरिब्रा हायना खलमबा याय मदु तसेंगना मदुदी नत्ते होय कॉन्स्टिट्यूशन की ताम द येंगलगदी मसी राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 26 27 28 की ताम सिंग दसु सोए अदुगा मतांग सिदा आइन हाइजनिंग बसे हिंदू की बोर्ड के आ लैरी राम मंदिर बोर्ड लै तिरुपति बोर्ड लै अदगी तोआ तोआ हिंदू की बोर्ड मैम लैरी टेम्पल खक्तना इंडिया दा मंदिर खक्तना इंडिया दा ले नोइना कवर तौरगा लैरिबसे एकर लाख कुन हेना लैरिबा अदुगी मयामदुदसु हाइरिबा मुस्लिम कम्युनिटी और नन हिंदुइज्म चटलिबा कांगू से नन हिंदू सिंगसिसु यावहन बयागद्रा
adu yaroi moi da hairu bati yaroi ba moi gi da hairu ragana Hindu gi di atopa yaw bo yaroi Hindu gi lamni Hindu na loina tau gata bani hekta haira kane ai khoi Muslim gi ai khoi minority gi na e noi shu India da lai rabani na Hindu niya na basatlu India si di Hindustan ni kayung kan da noi di Pakistan da noi gi mi sing di sakhrabani noi di sida khara lema le haubani aduni Hindu na satliba policy Hindu na satliba niti niyam se sum chatlaga laiwa haibagi wafam hawa BJP gi leader gi masin kya dagi taba phangi ba sina takpadi thangai sengna 2014 dagi haujik phawbada makhoina tongan ba ek policy kya sem bas da ikhoina sum yaraga lakpani na aroi bada makhoi gi landhum makhoi gi property se mullaka da adai dadi tasengna subjin ki be yarani ya namsin ki be yarani moi se voiceless oire kanam ta hairaktre mamang dat seng ki ba triple talak CA tongan ba ram mandir ki verdict tasu makhoi se tumin lai khabani na hauji so adum tumin lai jakhini haibagi mawong amada Hindu voter khaktabu harau hanna ba India se development taudrasi yai both se adum ai khoi di sumaina Hindu Muslim sanaraga both se sum kara bani na khoi power da lairaga loire aduga hauji mayam na su khara ngangna ba tarang bani hauji lairiba Mukesh Ambani gi yum se Waqf board ki property ni haina phu takpiri hauji makhoina semlak iba ek sina impact oi gadori se 73,000 property hauji afong ba dispute oi raga lairiba sarkar na seize tawgada ba ngai dan lairiba property se 73,000 property ni ba high property se ikoi dana makhoi seize tawsala matung da moina semli ba ek sig matung ina 90 days pi dori 90 days ki matung sita claim tawraga na tawre tawdraga di high lam se sarkar gi ni high raga makhoi ga sana ba makhoi gi business partner oi riba makhoi bu vote ta chauna paisa thada riba Adani hoi gumba Ambani hoi gumba da pi dori bra hai ba gi akhoi da singna ba phau re hai ba gi athadi haujik by hook and crook law si ek on khabanina law si pass tau khabanina moina hai ga dori se sidi law gi procedure ta laksa bani noina sauri si kari gi no hai ga hai dori ngasai gi law si semba matam da ek si pass tau matam da akhoi gi apam ba ta hangi dre even political leadership ho bright to raga paisa pijaraga political party sing se moina majority khomna bo hona raga parliament da pass tau gi hai ba se akhoi na loin unara bo wafam ne aduna tension jara bada haujik akhoi na hauri ba I hawase akhoi gi fundamental right na piba right tu gi damaktani Manipur da su sumyeng biu akhoi gi lining thau sana mahi temple board aduga Sri Govindaji temple board lairi dina hai ba board ki committee du da Muslim yawan jai ba ya ga tra atopa da nai naragum se haujik Manipur da laiminari ba maite isnau sing natraga atopa jati singna moina hauri si kari gino ada Delhi da tauna ba wadu bu sida kai gino moina hauri si bo natraga Bihar da UP da tauna ba wadu hairaga kitang misunderstanding ko ma yaw bo male ba tongan ba social media da kitang kai hani nungai ta ba comment ka sipir e ba ko ai khoi da tholi ba se thangai sing na har ba da haujik Manipur da 966 property waqf board ki oina lairi ba ko unregistered mamam su lairi si su moina tongan ba technique season araga method season araga moina 6,000 bagi mong ama lakadore aduga haujik lairiba akhoi gi unregistered tawdaba property sing se lausala ba matung da method ama puthok laga 966 property gi lairiba se waqf board ki property se Kabarstan yauna masjid yauna madrasa yauna athuba matam thuaira kani haibagi akhoi da aki belai aduna haujari yauna okay yam phazan thambire akoi gi bill sida masida yauri ba akoi gi element sing se akoi gi manung hanjin na yeng hura kan dadi masida solaka da masina kahen ba mayam se khang ba sina di khang ba kangbu sing hai tare khang buduna madu gi poto nai ne rakuma tam da akoi masigi mayok ta hobu da thawai thado phoba akoi gi pamudi ki de habagi poto lakpane duga masida mot amta hangam dana tanaram dana adagi di asi phaini phai phati habdu kemta hairam dana yagada mowong dugi hai tar opinion amta lawram dana sumain hekta kuthing jilakpa duga hani gi leram bi state semjok semjin mayam am lakpa amendment for the purpose of development na taba hongdo hongjin tawba mayam interest particular khoi gi kanu sigi kaira ka daba mayam am lakpasina khoi gi masigi oppose tawbun heba potuma su tasing na pose leire ai
kanoda akoi ki huzik lengsim dun lebi akoi studio de kai khumna je ba AMMOCOC ki president oza SM JALAL oza taram nok chiri oza lak chege oza akoi ki Waqf Ammendment bill huzik ek ola ba si ki pot si lai se masida yauri masak sing si munna nai naru rakanda di akoi tasengna religion de ki su yeng akanda ko ki huzik oza sing na su phasa mo thambi gre mamangda BJP one of the a powerful state party and high political party abadom damukunik and Hindu so many young by high tide Sigi Pochima Aquina Labani later consider Aquina Somna Klomdagi Yang Pataragadi Laminadi Mayam Sida high tide Puna Shisanana Pidama Kapta the Puna Laminaga Mr. Kaira Kadra Sisina could provoke or apprehension of Pola Pagadugi area dos me phongdok na ko potnam lai hai da dun masimate yamna khanthaga ta hoga da poni mahai ri ba ngasai gi pot si wakap kan hosi bot si masi manage tong na bai damakta central na center na adi kamai sema kiba kamai na masi provision ching ko dis mata mata me semdo kan smule chat pe ana mateng pang kiba du gi pot ma framework tum sema kiba madu de ahong ban lak de gi interest kai rak pa de intervention henjilak pa hai dare masak mong ja hana de kai helak pre chawning bai wafam je mayam am horok wafam je lai de ana sigum bagi apprehension am lak mi geng chula e ahat oja gi nu di kai mo tham bi ni yoza Hausiki mayam na uzik langnariba nuainadriba penadriba masigi core issue do madu aduna tongana kitang yenga kanda khwaide henna chawba immediate apprehension na ma haitare ko India da akoi ji India si akoi ge tongan ba kanglu tangon tan ba furu aduga tongan ba region adugi mayam sina pulla kanda India ko ba adugumba apun ba union amakak saga kanda masi union si koi country amoina koi salairaga India se lairi ne ba haujik se ko da haujik koi ge masi salaibagi koi mai system se masi kari na govern to ge kanda kari da basis hoi ge kanda constitution da basis hoi bane ba aduga India ge constitution se masi sigi mage basic features myamam khak leijai ba ko maruaiba magi preambanda madugi potsingdo meksengna hai constitution masa simada pulap yauga da potsing che masi siga reflection si preambanda perieba madugi manungda secularism haiba se khwaidi maruaiba posaka maneba kari gino akhoi da secularism mathau tari se hai kanda akhoi magi leijariba lining laishon magi leijariba culture not mase magi oiba lining laishon dugi oiba perspective tagi magi lining laishon dugi oiba magi rules and regulation magi tradition norms and ritual adugi matungena protect tawjaba yabagi ayaba ma India da leitaba taragadi kanglu phurup mayam sigi oiba akoi ungkhatnarakpa amasung madudagi saklakpa adugumba posak singduna India se masi se chaikhairakani punna leiminaraba yarawai nomada traga nomadi India sida akoi kanglu phurup mayam gi loiba taba akoi civil war ma India se lakani madu laktana nabagi damakta khwaidigi maruai ba posak si karino secularism haiba posak se India gi constitution da hapchal laga magi kalup ki adugomba line laison se se masida right to freedom of religion haiba se article number 25 ta hapaga chana halakpane bo ada haujik laiba potse akoi Waqf Amendment bill 2019 dagi horokpani masigi initiative si 2024 da zo masi am kanna masigi initiative si lairore adu factor mayamum khangna 2024 da madu poto pass over ngam khedra matung da 2025 si da masigi pot si puthora ga hoje pass to bai tangkam lakpase shwai da koini yeng pa yari ba posak se kai na kana it is direct attack to the constitution ni mage man features to pumchai chai re maswai da ni akhoi kanglu phurup ki kheba thidana Waqf Amendment bill laibasena India ki basic features punna laiminabagi basic features se masi pumchai chai gadore ana masidi it is a direct threat to the union of India, it is a direct threat to the country akhoi leipak se gi khelaba mayam gi marakta punna hingminnabagi oiba apunba basic principles sing do madai da direct attack torakpani constitution direct attack torakpani India se masina maram oira kanda India se akhoi collapse torakpa yabagi akhoi gi root cause mayam achauba root cause ama masina oilakpani haiba sigi wakhalon che dani akhoi gi kanglo phurup ki khenaba thidana masi bill se oppose to wi potama India punamakta mase akhoi wildfire oina hujik santola ise tasengna Harakanta akhoi gi
Waqf Haibasidi the property of Allah have never. Allah ki property have never. Nakala muram the Baitul Man so haiko. Property of Allah have never. Akoi miyoi bana akoi na pai riba akoi miyoi bada lai riba lanthum che masi akoi masi mapu che akoi natte akoi shambi riba mapu Allah se neba Allah na akoi da pibi ragati akoi na lanthum gi mapu oi ba ngam deba aina pai riba lanthum pulamak se hayeng no ngan ba kanda Allah na ngon gi pam ragati pulap lok thokhi ba yai hai ba neba it is direct fed to the Allah hai ba neba Allah da thajab neba maramaduna Allah na pibiriba ingonda phanghaliba ingonda lehaliba lanthum che masigi part khara aina baitul manda aina miyam gi tamakta amasung Allah gi tamakta akhoi kathok sabaneba masigi kathoaba potsak singche masi kadaida thamgadage kamaina manage tawgadage kamaina administer tawgadage habase masi se articulation yati eba legislation yati eba kanana define to we have a matamda madugi niyom che kanana takpiram mi kanda prophet na takpiram me Hazrat Umar radiyallahu anhu ta'ala gi matamda mahagna private land khara shumaina akoi baitul man gi damakta mane acquire to phange wa si posak che kamaina thamgada ge amsung kamaina administer to gada ge habse prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam da hange wa adugi hangba matamda prophet na shumaina tawgadabani haina mangona takhibado madudagi origin wara kada akoi gi hariba wakphagi kano se mase concept se madudagi thorkhibane wa aduna maram wara kanda akoi gi islamic society amada islamic society ma leba tarakadi adugi mafam dreida akoi gi wakphagi property haiba ma lakane ba adugi wakphagi property se masi kanana pirakani aduga karamaina thamgani karamaina administer tawgane haiba se masi se akoi gi islamic rules and regulation ga mari lene ba sharia ga mari lene ba sharia gi oiba posak se masi personal law hai bane ba personal law se India gi constitution da guaranteed to khra bane ba India gi citizen khudimakta magi leri ba personal law se protect to gani aina constitution da guaranteed to khra bane ba preamble da guaranteed to khra bane ba secularism chatkani akoi gi lepak se leri ba citizen khudimak secularism gi adum ba right adu enjoy to gani haina guaranteed to khra bane ba sigi posak se masi Kanglu Furup amada yumpham oirakanda madugi dominancy madugi lepak maduda yumpham oiba dugumba lepak ama lingani haibagi wakhalda sagalakba dugumba political fascist mindset amana masigi potsingse masi pumchai chai halaktana India se masi matoi toirakadra haibagi apprehension do maduda yumpham oirakandani Waqf Amendment bill gi matangda ngasi miyam ge mass protest mass agitation under the purview of the Indian Constitution. Constitution na koi miyam punamakta mana semibel ain do madu yaning de haina koi protest over yabage hak piri ba adu hak tugi makha koi protest over ni masi protest ase masi akoi all India gi level da masi protest ase lauthoe all India gi thak laiba koi muslim gi lariba tongan ba body singna Jamiatul Ulama gumba aduga koigi all India Muslim personnel law board kumba aduga toan ba koigi institution singna koigi Muslim gi organization singna masi all India gi level lauthe Manipur gi waina su masi koi follow tawre koigi Manipur gi miyam na haiba tare toan ba organization kyamana akoi masi protest over hore aduga loina na akoi all Manipur Muslim organizations coordinating committee na su Manipur gi Muslim singi Manipur gi pangan gi civil society apex body moina koi sapchaba full fledged toiba koi movement akoi lauthong na ba koi sem saba lore koi su lauthorani aduga masi until and unless akoi sige bill se masi hantok trip hobodi masi bill se hantuaga anoba legislation nama sem trip wa hanagi leriba status quo do madu restore to trip hobodi akoi movement se akoi makata na satharaga akoi legani masi sida yamna SURBALA luba wahang ama lai akoi sida akoi India da leriba minority kang masel singse masige marakta su akoi
hojiki leriba akhoi adum masi akhoi di CSO ni na akhoi di political gi differences si kya haining da bani political party sing da su direct akhoi mai maming matha ga lawra ga wa hai basi akhoi tawning da bani akhoi gi kano na su akhoi ethics na su akhoi masi ya ba pi da bani aduna maram ora kan da political party si akhoi maming di paning de adu aga su mayam ne ikhang khang nai masi akhoi fascist party ni fascist regime ni akhoi racial centric oi ba adu fascist party ni akhoi direct akhoi gi kano akhoi gi German gi mahoksa gi Nazi ga do adu gi moi gi kano do tradition moi gi kano do magi system do adu chapchana copy right tawraga chathaba manba chathare makti ai haijaroi ko under the purview of the Indian Constitution ai do makti haijaroi adu ka so madu manba thong singche chathare ba thong singche madu manba yam yawe adu maram orakanda anti Muslim oiba Muslim china minority da khai masing yamba kalu boye India gi ona aduna Muslim da target tawi anti Muslim oiba adum policy program sing se systematic oina mathang sema ga sum chathai madugi da yum pham ora kanda magi vote bank politics sagatpa aduga loina na mamai da kari sagat ka dori ba kanda akhanda bharat ki akhoi gi kano se hindutwa policy na India govern tawgadamni India se hindu rashtra ne lauthok kadamni haibo ado akoina matang sira ningsing ba SURBALA ningsing ba yaba posak ma khaklei Ottoman Empire kap mato kram na kai ki British Empire kamain tu ki adagi Russia ko USSR Union of Soviet Socialist Republic kamain tu ki masai si akoi gi khwai dagi he na masing yam ba kalup se masina makhoi gi oiba chauvinistic oiba aduma nationalism se masisigi kal se yam wang khala aba adoi targa di lepak tu toina na bagi kaina na bagi lambi nakshala abani ko Ottoman Empire se young Turks movement lak patagi kai gemne masi puari nei na roi sing ne hena khangani aduga akoi British Empire so British ki nationalism kangkhalak patai kai rak pani aduga akoi German Empire se kamain tu ki akoi prithvi da Ladiba mi sing sham si manungda akhoi German sing sham si akhoi god na akhoi prithvi se rule tor so haina tharak pani aduga atai sing se samra ngamrak ni anang na sabra ngamrak sing se halati prithvi lumhan gadab do prithvi da magi gravity magi weight han bagi nang kaino phanga bane akhoi gi akhoi puina phanga bane aduna nang direct you can get the salvation nang adu phangadam ne aran khubam phangadam ne na haiba theory sida chatharak pa aduga akhoi nan Germany sing se taktana hat bagi policy am chatharak le tu game ni am toin am thun tu game ni aduga Russian gi su akhoi gi USSR raina punna akhoi kaino myam ama leimindara midana republic myam am leimindara midana adugi republic myam di marakta Russia sina khwai chawba republic ni dana khwai chawba republic oriba Russia sina akhoi Russian haiba akhoi gi Russian Federation gain toraga akhoi Russian haiba Russian role togadamni Russian gi wata gadami akhoi Russian jinge na Russian gi ego se kanna wangkhalakpa matam duda USSR se pumtoi toi ke like that India da Hindu nationalism se masigi fanatic nationalism sige cult se yam kanna wa khalaba India toina na bagi lambida nakshala bane sungsoi soidana south tagi bera lakani north ta bera lakani aregi east ta bera lakani west ta bera lakani aregi Hindi belt na taba to pate tai mafam singsi bera lakani aro kondhangda mamaida Hindu Muslim ge marak ta su bera lakna rakani ana sina maram warkane India toina na lambi nakshala bane India gi akoi bidal lariba country singsi India ga kana yanarage bangasi magi sumba nak wangkhatpa magi sumba attitude du dawa magi sumba keno sina cordial relationship am phawa lepa amata ka thambangam deba kana ga yanarage ba somna kanda surface sa haiseba surface le do somna kanda China ani China yanabra somna kanda Pakistan yanabra somna kanda Myanmar dum hoino occupy tawgadra in torami adu haujingna akoi Russian ga kanoga Chinese ga sangsha laga Myanmar si India gi space se jira support toksle somna kanda amuka makhada kanoni Bangladesh ngarang nahan asida China salaga moi ties togre man kanu tawlegi sumaina maga somna kanda di kanu si leigre ocean leigre adu si akoi bis leiri se kana ga Nepal lo khaga yane na torami Nepal do hauji Nepal gi leiriba magi kanu makhaido koi Nepal gi magi cultural site makhai se masi na
Chinese की एड का लोइना ना सेपट पने ना साइन बट चाउं चाउं ने इरगा थियल ले हुए ना सुमाइना इंडिया की पोजीशन जाम फटे मरम दी करेगी मागे फैसिस्ट माइंडसेट से मसी वर्ल्ड न खांगे मरम मधुना हंतक की वक्फ अमेंडमेंट बिल की मतंग दा तौरी बसे मसी कॉन्स्टिट्यूशन दा थ्रेट तो बनी रेगी आखो ये लेपाक्षी के पुण्य हिंगमिन बगी आदोंबा कनोसिदा culture से मसी से अटैक तो बनी अदुगा लेपाक्षी के फ्यूचर दे अटैक तो बनी वर्ल्ड कम्युनिटी ना लेपाक्षी रेसिदा येंग कदा बादुगुंबा मियेंग दो मधुसु हम अचौबा थ्रेट अम ओइगदोरी मनी मरम दे मसीने हमना कन्ना सथरक पतारेगदे इंडिया से सर्वाइव तोरी से मसे थाउ दे सर्वाइव तो बनी दा शोर होली से थाउ ननी दना गल्फ कंट्री में हम दे माना थाउ लो रगा शोर होली से न गल्फ कंट्री सिंग से मुस्लिम कंट्री ngaktani adu ye tongan ba dum lawai haningai leite जैसे में तांगी दा को आपको जी अयाम बा इंडिया की मुस्लिम लेदे बा इस्लामिक लाइनिंग चटपा कांगू में अयाम मेजॉरिटी लोइन म हौदना हुप्तना मणिपुर दा चोंगरांग नंदा याम कन्ना मस्ट बर्निंग ओइदि अदा आई सी की ओजागी सु मोड इन मतेम तंग अदा देयर आर आल्सो ngasagi groups among akogi islamic chapter marakta hai tare adum masidai sida kogi yaningba yaningda basiki marakida yaningba sudum masisi ge support to bagi pot su akogi se su ngarang mai thadana khotana myam to pot laikre masam nga sengdok pu phom de laikre ado sidai sida akogi hindu ras ki hai tare ngasagi superior bagi pot to masu adu lakna khotna taraga di madu yar pot tum su laikre masoma tarakna bagi akoi religion lom dagi yeng taraga su som influence chatna babu oi taraga su yana baga yana da baga ani gi pot si hai tare koi chingkhaina pa fugai na bagi sigi pot si mami si su sem na bagi swai area da so ama thokdok na bagi akoi gi meeting ama thamba ya bra swai matang di akoi gi sidai da kano tawri basigi sigi sidai stand tawri ba x dai da akoi gi stand tawri ba kangbu sai tare masi kari na trigger to han bono swai matang di sai met kamai thabini Sobra masih aku ye pemain sabi je na macam cabas hai tare ko everywhere in every community ko pemain sabi amasung macam caba lagi black sheep kangbu si community kuring makta adam yawi aku ye pangan community desu pemain sabi yam leri dari macam caba yam leri lagi magi kudong caba kera mai mi kaya tegi patarak ba अरे मपा खर लिएगा सारगा तंगगा रेदा अखोई ए सी बी ने नंगांग सुदुम मी लेतब नते अदो मम मथादे पनिंग दे अखोई ngarang nan अखोई मई जाकपगी आरसन सिंगबा थौरोक थोइबा मसे याम लाइबक थिबने याम नुंगाइते मई थाबा को बैलेंस साइबसिटी अखोई पुनिंग थौगते अखोई दि नुंगाइते बट violence to lagnabagi inciting to violence मजे कनाना थोन मनो हाय तारगदी मखोय सिंगुना थोन मनी मतम सांगना खोगे मियांगी सेंटिमेंट से सी सुम थुगाई रगा मियांगी खोयौ सिकदबा थबक सिंगसिरे सिदा सुम तौर तौरगा लाकपदो मदु याबोय सुम खनबा सुम यादोय सुम खनबा सुम यादोय खनबा मियाम सिना मागी अखोय लक्ष्मण रेखा हाय तारेने को मसी अखोय लालक मतम से बाक नौनंग तंग होरप कांदा सुमाइना मेहोलाक पोक्थोय सुमाइना कनो तोय से हिस्ट्री द मैम थोखरबनेबको आना मसी दगी अखोय लेसन तंबा मथौ ताय आना ngarang hangi अखोय थोइबा थौदोक से मसी दगी अखोय लेसन तंबा मथौ ताय लमदम सिदा लरिबा पॉलिटिशियन सिंग लमदम सिदा लरिबा एक्टिविस्ट सिंग ngarang hangi थोइबा थौदोक सिदगी अखोय लेसन तंबा मथौ ताय ngarang nahanта सिगी ममांगदा सुरबला नुपा मचा amana अखोई कुरान शरीफ से मसी मई थाए ना है अदो नुपा मचा दो ओरमबया मा साइकियाट्रिक पेशेंट ओरमबया मा मदो तोगान थमखरगा कुरान शरीफ हाइबसिदा अखोई मुसलमान सिंगना लेरिबा सेंटिमेंट सि काय फो लेगे कांदा कुरान शरीफ ता सोलक तारगदी आई एम रेडी टू डाई आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस माय लाइफ हाइबसे सिसिगी सेंटिमेंट लई हाइबसे ngarang nangi अखोई नुपा मचा मा कुरान शरीफ मई थारोबदो मदु मयामगे मोपतुना खाम थिंगबं ngमौदबम खै लेखिदबसे मसिदगी अखोइना प्रूफ तवयबा अदुगा अखोइ वक्फ अमेंडमेंट बिल गी मतंगदा याम सीरियस कंसर्न ओइरिसे सिगी छवलन नांगबा नाइसु नांगपदुगी खोइरिन बुदि थिबको अदो सी छवलन नांगबा नुपामा मागी मयुमदा मियामगे मोपमना अर्सन तौखिबसे मसरी अखोइना खंग ngमदि लमदम सिदगी अखोइगी मुसलमान सिंग मोइथेम तौरगा भोट मयादा
मुसलमान सिंह के अपीसमेंट होइबा वार्ड खरा चिबा नहीं लंगबन खुई खरगा थादा रगा मुसलमान सिंह की सपोर्ट लौ खरकांदा चखरगा अखोई मागी माने यावरिबा पॉलिटिकल पार्टी मान यावरिबा पॉलिटिकल पार्टी दुना वक्फ अमेंडमेंट बिल की इन फेवर द वोट पीबा मतमदा नॉट अ सिंगल वर्ड ngang tuminnaga laini adu amuk laaga musalman dagi vote piu gaina hairuni gaina khanjaba sariba politician singse makoina ngarang nahangi mai sai ba thodok sidagi makoi lesson para phaba mathau tai madugi makoina toriba lila do madu khoi people singna khangam moi akhoi vote lepabani akhoi vote karabani akhoi tungda security squad kai khai innarabani हाइदना सेमथुम अखोगी अरेम पाखर फंगबनी हाइदना अखोगी प्रजा सिंगसे अखोगी मियाम से मसे मोइदगे अखोइना पंगेन हेन सिंग्रम अखोइ तोंखै लोइन यारतमी खनबगी कल्चर से कईगुंबा कनागुंबा लेबिरम तारगति अदो मियोसिंगुरा अखोइना अखोई काइखोमना अपील तौनिंगी प्लीज चेंज योर माइंड एंड एटीट्यूड ओके दैट वक्फ बोर्ड से ऑब्जेक्ट तो बियो वक्फ बोर्ड ऑब्जेक्ट तो रहा है नाखै सेंग्रबा 2025 ता मुस्लिम सिंगी थोंजेन दा चंगबिरा अनु हाइबसे मसे अखोय हाइनि ओके ओजा थैंक यू सो मच याम फजना ओजा थंबि दुगा अदुम सागना कननी मक्सिदे दुम अखोयगी सिगी पोसे थोकपगे लेमदना दे आर जस्ट लाइक ब्लैक शिप इन द फैमिली हाइबनि ओजा थंबि से अदुना अखोयगी याम फजबो ओजा मफम याम सु पुखत पिखरे मरुइना हाइरा कान तसेगना वक्फ ngसागी बिल एक ऑन किबसी मतंगदा कोई स्टेट सिमक तसवाइदा तोंगा तुम कम्युनिटी मतंग किदैदा मरक किदैदा या मनु हंदना खंगुदबा मसी कैदे ओपोज तौरपनो मसी करिनो करम हाइना कोई गनो इंडिया गवर्नमेंट के सेंट्रल का सिगी कनेक्शन से लेरा काने सिगी मैनेजमेंट की पोस्ट से इंडिया ना कुथिंग दिन किबनो करम हाइना लापनो हाइबनु चिंगबा प्रोविजन मैम सेंदो किंदिन तरोगा लाप सीरीज ऑफ सिगी पोट मैम सिगी अकुपा कोई बैकग्राउंड में फजब मैम थंबिरी ओजा अरोइबेगी सिटी कोई आई कनोदा ओजा तुलेगी ओजा अरोइबेगी राउंड फाउबा ओजा सरुक याबी थैंक यू सो मच ओजा ngसागी ओजाना सुमति अमदा हाना डेमोक्रेटिक ओइ मो चंगसिम सी हाइबसे ओजाना अपील तौबिख्रबने अदा कनोना ओजा चलान सु पुथोकपे कोना मुक निंगसिंग खुदी कुरान की कनो तौबई मै थाबगी खुदी मोब जस्टिस के हाइ तारे सी पोचिमा ngarang gi दुसु खुगी कनबा लाकपदा खुगी फायर सर्विस की चंगसिन बै यादन तौबई पोट अम लेरे अदुगा मयाम खुगी यामना इमोशन ga अटैच ओइबा याम सेंटिमेंटल ओइबा पोट अमक ओइखिबना मयाम gi पुन्ना हौरकपसे कोइ फाथा बसु ngam gi दबगी पोट अमक लei मसी नॉट ओनली इन खुगी मुस्लिम कम्युनिटी खक्तंग gi सुनते तोंगान तोंगान मणिपुर तारिबा डिफरेंट कम्युनिटी हाइ तारे सिगुंबा म थोलक मतम सिदा दम सिगी पोसि दुम लei हाइ तारे अमदसु अदु मसी बक्की तुंगदसु यामना काइरकदबा हौर इबसिंग दसु वखन त नुंगाइ तबा कनो मखदुम पोहोगदबे ममी ता होगदबा खति लei हाइ तारे अबे बेगिन स्वाइ मतंग gi ओजा अपील तौबियो अइना रोइबदा मणिपुर की प्रजापन मरोइना इस्लाम लाइनिंग चप्पा मुसलमान भाई पन फमदे थमजनिंग बसे अखोई हंदे की मतंग से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से अखोई चपचाना अखोइना रिजेक्ट तगदबनी रिपील तौपन नना बै खोई खोंग चंगसिन गदबनी अदुबो मसी चंगसिन मतंगदा कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री मनुंदा अखोइदा पीरिबा राइट अदुगी मनुंदा violence yaudana tawaya bo punmak tawsi haiba phomse appeal thamjage loinana khangudaba manu hanjina khangudaba mayam na wakhan khanbi gedaba nabu wangam bada break khar tawbiu study tawbiu naina biu ek simun da kariyari habase duga handak ki laiba india da laiba musalman singi hausidi only Waqf Ammendment Act 2025 se masi ina ek haurak na report amane no biu ko सिगी ममांगदा मुसलमान सिंगदा मसिगी गवर्नमेंट असिना ओटलिबा नैरिबा तौरिबा मयाम से उन्थोक न यामना ओटखबनी नैखबनी खांगदा याबा खांगना लाबनी अदुबो हौजिक हंदक केसिना खांगबा मक्तबगी खांगबगी पन्नदुना थोरकपा मतमगी स्वाइदा फागी ओरो करी ओरो करीम कथाय नबगी बु ओरो मसिगुंबा सेंसिटिव इशू सिदा पंहाय हेन जनिंदे अदुगुंबा वफमदुना अचुंबोइना लौखरगा सेंटिमेंटल ओइरिबा प्रजा मयाम से होरगा थोहनिंदबा थोदोक मयाम अम थोखिगनी मदुदगी कन्ननबा तौसी लोनना मसिगी पेंदबा उटलगा मखन मथेनगी प्रोटेस्ट तौसी पेंदबा फोंदोकसी हाइरेबु पुनमकना वायलेंस याउ याउदबिदा यामना चममोंगदली सांग सिटना
masigi ek asis nahan kidana na bagi thab odo ekoi to minasi haidana Manipur prajapun makta apil thamjige. Thank you so much Ujaya Mujay. Uza Sakir Uza Uziki akoi posi property se kadaida maruina haira kanda akoi hujik mamang pasek rounding so sa singa thambigire yamna di yaning da basi gedum oiduni kadaida karida seasonary si masi yengsenna bani sini sigi transparency se laina na ba masi yengna ba duga akoi gi government akoi gi intervene tawra kanda intervention se laira kanda atai expertise sing yauhan ba yahola kan se da maruina akoi gi hena atauba kanoma kai hani mo koi de empower tawsin ba haitare akoi gi out of Muslim community haitare yahola kan hena kuthing jil hanba aduduga hena sinarak ba hena right se moida sitawgada bani tawroi da bani kaina ga haibna chingba adu mai posi da moi gi hak se pusilak ba haitare si makti akoi gi imung manugi na jaga isa gi property gi oiba isana losin gada ba potu dai tu da mayami kuthing jil halak padu gi yamna chawba gi maruina de haitare nungai ta biswai gi area se da leibe gi potu adu main leire aduna oza akoi gi loisilak pa se masi kanona su hairi amnising ba akoi gi congress akoi gi opposition gi mayam dagi maikai dagi AIM dagi Aam Aadmi Party gi apun ban masi unconstitutional oi Muslim gi rights sing se fundamental rights se violate to bani nei pan akoi gi Supreme Court te kanu tawra kana petition file to bokot pe wafam si su adum sigi post tu lai hai tari yam khra adu bokoi gi ruling party na moina puthorak pandar masing moin hen kim dana si bidi pastor wafam si lai aduga si bo yaning da ba against lai di basi su akoi gi masing da number de hen gitar su nop te hai batare masigi akoi gi against lai di pose sumaina sigi pochi masu lai re adudana aroi bagi se oza akoi gi violence tawba mob justice ki matang su oza na thambi khre aduna masi kari gumba hoi withdraw tawro repeal tawro haibe wafam se lai re tawra e natraga tarok tre hena khalaga su yada dana sigi pochi ma adu maina pot tu lai re na adu main tawtara ga su kadai waida hena akoi gi empower se tawraga hani gi leizari basina sigi board management se chalai ra kan hena adum provision semdo akanda moi gi asoyangam yeng bagi support meeting makha su lai ra kanda adu gumbagi area am da thamna bagi haitare khongthang se simak active pass ko mata roi haira gasu kadai area da haitare hena peningai among the opinion se laura ga sumai to bana phani se kamai tham biding hoi asum bane haujikti ek si on khrabani na Supreme Court na kakpa natana atopa we di lai salaktre Supreme Court ta haujik petition file tawna basu yauri aduga ikhosu petition file tawna na bagi sem sajari aduga to atopa mafam kya dagsu atopa India ki state atai dagi su adumak tawna rakli leptana haujik lak le bofam di tasengna yamna critical oiba situation amata India gi Muslim sing se thamle hai basidi laibak miam su khangle aduga atopa neighboring countries sing na su masa khangle hai badi Waqf board hai basi India Pakistan Bangladesh apun bo oiram mini dana ko yes makhoi da haujik sigi wafam si yaurabane adana ngasai gi akhoi gi yamba SM Jalal na haibi khibada akhoi gi India gi diplomacy si su atu matik shoiraba amadi at any time India si kai bia bagi situation da phawbo lairabane masigi tanjas da karigumba lairiba laibak leader singna amadi Supreme Court na haujik akhoi na sum thajabada ko akhoi na haujik India lenga si kya mo na thaja da ge haibada taseng na haira ga di Ram Mandir gi verdict si moi la na pi khi bani haina khoi lawe maram di madugi chief justice oramba Rajiv Ranjan Gogoi se ikui dana ma se retire to MP o hi aduna haujik kano si su akhoi gi Waqf Bill Amendment Act se masi su Waqf Board Amendment Act si su moi nam phuda chummi haidna verdict tau khidori bra hai akhoi da aki ba lai re ba seng na hai hek lai ri ba institution pumna makse court oigera ED oigera CBI oigera any department agency sing che samna hai ra bada ai maming di panjaroi India government gi lengak pai ri leader sing gi phuri khau di au ko chap mane akhos thajadi hai badi tasena nuai jete maram di Supreme Court ai ba sina aroi bani akhoi gi India da lai ri ba democracy gi wakat pham wayam pham se Supreme Court aroi bane aroi ba do phoba ikoi na thajadre hai ise mamang da thoki ba thaudok sina ne ba seng hai ra ka adu ba still ikoi Supreme Court ta hope thamli angam ba level da honaraga khongjang changbana changja sanu Supreme Court ta wakat pham thokpa ikoi gi haija pham thokpa se adu mak makha ta na haija khigani aduga khongjang di until and unless repeal the act
अखोई सुमन हलरोय डू और दाई मरमदि लाख इब वफम से अखोई की रिचुअल गा बिलीफ का मरि लेना पोटिना अखोई इस्लाम धर्म सत्पा इस्लाम बु थाजबा मुसलमान सिंसिना ने सेंगना सी किबनि हेना फै हाइरिब पोसे मोइना पाइ खरगदी मोइना सिजिना खर अखोई दे पिथोक याबा ग्राउंड ओइगेरा लम ओइगेरा मयाम लै तौबदबु वक्फ बोर्ड की पोस्टिंग असai अखोई इयाम्बसिंग अदुगे मेसाफ कुन हाबी खिबदा मदु सब साना असुम वफम नि अल्लाह की दमक का थोखरबने अखोई ने हिंगले बसे अल्लाह की हुकुम की अल्लाह की मखार थाब खुदि मक्सि लोइना ओरिबने हाबसे इस्लाम धर्म न थाजबा अदुम याम चेना थाजबा अदुसु खजि खराक नते को हाइरिब पोसि थाजदरे अखोई मुसलमान ओइदरे इस्लाम ओइदरे हाइना फबु लैरिबने अदुदा मोइना खुथिंगेन फम सुंगा यारोय कंप्रोमाइज तौबो सो समना आई युम कै लोइना लौबी खो तौबदबु हाइरिबा प्रॉपर्टी सी दि सोप यारोय मरमदि मसी सोखिबा तारगदी अखोइसि मुसलमान ओइरोइदबा हाइबगी वांग बबु लाकना बयाइबा अदुना नेबा खों यहौसे खंगौदरा बांगलाउना होरइसि अतोपा लाइमिनरिबा कम्युनिटी सिंगसि हाइरकपदा कमाइ तौरिजान अखोइसु ज्ञान मेलम तादरे अमतदि हाइबी यु काइना हाइदना हाइरकपसु यावे हाइरिबा पोसिदि तसेंगना हाइरगदी बीजेपी ना आरएसएस ना सब जाना खांगेबा कारण मफमदा थिल्लकांदा मुस्लिम सिंसे मै हौगदगे हाइरसि मोइन खांगे हौजि मै हवलिनि मै हवलगने नाकल मदा हरावहलि हाइबदी सेकुलर ओइदबा हिंदुइज्म दे थाजबा हिंदू की याम रेडिकल ओइबा मिसिंसिदा हरावहलगा मोइदगी मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स तौरबनिना मोइदगी मेजोरिटी ओइना भोज पिरागा अखोइ पावर लाकने हाइबने तसेंगना मोइसु खांगे इंडिया दा सिगी पोर्टसिमा तौब तारगदि सुंसोइ मक्सोइदन मुस्लिम सिंसे बै हवलकने हाइबसे मोइ खांगे अदुना मरम ओइरकांदा मणिपुर दा खितंग थेंगना अखोइ लाइमिनाइबा कम्युनिटी सिंसे याम कना आरएसएस की अदुगी असिगी हाइबसे तसेंगना मणिपुर यामना अमरोमददि लायोक फबा अदुगुम स्टेट अमने अखोइसे याम कना अदुगुम धर्मगी अदुगे दागी लाइनदि लाइनरिबा कम्युनिटी खुदि मक्से आमगा लाइनिंग तोंगान तोंगान चचरगसु याम दुसिना चानना लाइबनिना हौजि फावबुदि खितंग फरी यूपी बिहार का हौजिक से अतोपा पूरा कंट्री अमगा तौनगदा मोंगदनि हौजिक लाइनरिबा सिचुएशन एट ए टाइम कम्युनल क्लासेस चावल थोप याबा इंडिया दा खक्त नतना अतोपा वर्ल्ड की मफम अमदासु याउद्रिबा मोंगदा थोप याय मरबदि मी करोड़ कुन मंगा सिबु मी कुन मंगा खक्ति नतेदना नत्र मी लिसिंग कुन मंगा तना मी करोड़ कुन मंगा सा लोइमक एट ए टाइम दा सरकता लाकने हाइबदी सिगी पोसे हंतु अरोय हाइबगी करिगुंबा सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक लाइबक थिबदे लाखबा अदुगी सिचुएशन दो आइदी ओरक यायना खंजे अदुना लास्टली अखोई खोंजन चंगसलिबा सिंसिदा यामना नुंगाइतबा थौदोक थोहंदनबा होटनाबिबा अदुगा प्लस ngang ba sakpada kanagomna khangjedaba mi amana counter tawbsu madu deny tawbiba natraga react tawbidaba comment pibida hawjikti maruina ngasigi sangsar se technology na yamne advance oikhaba social media si nipungudi maksi influence oikhabadina social media si achauba fatta nungda thokna bagi masi origin am oire okay oja yam nungai je oja yam phajana thambi ojana anoba perspective ama khak akhoi gi कनो तौरे हाइदारे ओपन तौरे आइसी कनो दा ओजा जलान लाक्चगे ओजा कोइ हुजिकी प्रॉपर्टी सिगे मैनेजमेंट तौबो सिगी बोर्ड अदगी धर्म गी ओइबा चैरिटेबल ओरगा रिलीजियस पर्पस तौरक मैम से खुथिंग जिंदबा अदुगा नॉन मुस्लिम ओइबा सिंगा मरम चादना सिगी कनो सिंग एक्सपर्टीज मैम हापचिला कान मोदे हने एम्पावर तो हनमे दरकार तारे तो फम थोकते मुस्लिम खक्तना हाना लाइजरिबा पोसे हकनि हाइबनि सि तौजगा दबुनि हाइबनि मसले ओजा कोइ फ्रॉम दी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ते हाइदारे मसिदा कोई ओजा सकिन जो थंबी की कक कक थिलगा हौबो नमाने मई हौवन न बताउ भाइब तारे सिगी मोटिव से सोमना क्लोम के एंगल देगे ओजा करी मोट मति अमतंग थंबियोने करी मोटिव से मसी कमाइना मतम सांगना कोई के अखंड भारत की पॉलिटिक्स से मसी सुम चथरकपा अन्ना कोई के राम मंदिर की इशू न चिंगबा राम मंदिर की इशू से हम लोइसलका न सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पीगरे लांगेरा चुंगेरा माई फाइनल वर्डिक्ट पीगरे माई फाइनल वर्डिक्ट पीगरा मतुंग राम मंदिर की इशू से जस्टिस सो मधु याउतना राम मंदिर की इशू लोइसंग्रे राम मंदिर इशू लोइसंग्रबनिना भोटी मखाता न मुग लैरिबनिना अनोबो मु इशू मथौ तायेबा अरना अखोइगे a+b होल स्क्वायर इक्वल टू अदु तायेदो अदुमाइना अखोइगे हिंदू का मुस्लिम का थेंसन हलगना मधु इक्वेशन द करी ताय अदगी कनोगा कुकी का मैथई का थेंसन हलगना अदुगी इक्वेशन द करी ताय इक्वल टू करी ताय
adagi aduga thengna laga si issue paikhalaga na adugi repercussion na kari lakani adu issue kari tai si sige matang sida khoi Sachin Tendulkar na bet pai da hai sing bagum janida hujike hari ba central government pai kangbu si moi gi moi ideologue kangbu si na moi na nainari ba moi chemistry si moi formula si amna yam wang na naina ba jani moi se aduna Waqf board ki Waqf bill amendment bill gumba lagi triple talak ke bill gomba mathau sulai le tan mi ke triple talak bill local mi ko somna kandana moi party do parliament MPM hoba kahan manatre lagi minister am hoba India sida India sida akoi 14 point something % all together da leriba community se sirage mi ama phaw minister o hen manatre ba ko adi matau tamanga Manipur gi da sam phaw helam dram ni tana adumaina hen manatre ba ko si ge kangbu sina ne mi ge nupi sing ta mi ge religious kano da ge pirakwa practice da ge pirakwa mi ge triple talak ke do adi do bill puthuaga target torini arege kaw kano ge bib ben gi issue gumba shumaina issue yam puthoi da moi sia aduga issue yam puthuaga si sina public attraction housing Maharashtra da tauri duni Aurangzeb ki amu issue puthoi duni are shumaina akoi kanglu phurup ta khanan bagi issue syam bude sai sida koina lakning badi surbala akoi majority kanglu phe masina makoi da sentiment politics ta moi gi sentiment politics da makoi na chloroform na pangtha badawna sum pangtha raga leiring gaidi India se shape to wagani nomnatraga nomadi housing nan dagi akoi kanagomba kharana akoi anti muslim oiba wangang ba sumngang ba laidana ado handaki seja Lakshman Rekha do bak lona cross tor kanda eta kainomo ending da situation prajagi movement da situation am laina sumaina tawraiba thok mayam se masi sigi akoi khang bangam daba magi akoi concept toraga sum omaga lakpa pot mayam se masi khang bangam daba ana pokhai narakpa matamda nasai India sina maning halla sakhi gadab do madu akoi wakhan taba duga akoi 21st century gi samna yengba ngamba anoma India gi anoba generation namana masigi mindset se chumde haina muslim sing ne yahu muslim sing khap thoraga yahu hobagi mohta akoi tongan ba kalu phurup mayam gi chilnau mayam china thoraga mi gi dharma da khud thi jan ge mi gi dharma gi mi gi religious ki practice da akoi high court ki judge hapchal laga natraga DC da import to laga mi gi property do administer to honge ari mi gi property do phueraga mullaga lauthok na ba adugi import to ge si di mi su yarakpa hongna de da ai bi gi conscience no si muslim sing na nataba non muslim sing na masi wakhan se khandaba changi ai Manipur la leminari ba akoi Manipur gi wainadi chilnau phur khuring makta koina appeal tawningi Waqf Amendment bill gi matang da koi horiba protest se masai sa solidarity pibiu masi akoi punna himina ba koi ekta koi integrity ga mari laina ba akoi basic features of the Indian Constitution protect tawna na ba mari laina ba India hingba masung siba ga mari laina ba India da leminari ba kanglu phurup mayam punna survive tawmina ba masung punna lubin na ba ga mari laina ba adu matangka amani anu masida Manipur horiba se masi atai kam tagi nate akoi all India gi oiba muslim gi map ta akoi muslim Manipur yausal bai wari nate muslim haibasiga akoi pangan haibasiga ani si ethnically si matang de confuse to bani ai sim tang si haijaram ge sobla muslim haibase Islam follow to wa mioi sing do muslim kawi ada pangan haibasi ethnic ni aduga akoi sagi yunak leiba damdam sigi aborigin sing do akoi pangan kawi aduga pangan khuding mak se Islam dharma chali baramaduna pangan khuding mak muslim ni but Manipur leiba muslim khuding mak sagai yunak leiba aborigin din natte leitaba few -1% gumba 2% gumba di akoi marakta sun akoi mapan ye foreign mapan ye origin oiba akoi pangan makti nataba Islam dharma ti chatpa muslim lei adumba miyosing do 1% pho phate aduna adumba sing adusu muslim ni ana muslim haiba kadari muslim ni chapane ethnically di pangan haibasiga Bengali haibaga amuk manatre Bengali haibaga amuka Bihari haibaga manatre Bihari haibaga Tamil haibaga manatre sumaina ethnically di khenai adu Islam dharma chatpada muslim oibagi
sapmana ba potudi lai maram aduna Manipur su Waqf board lingimni Manipur da hojik surbala laiba question se karigomba Waqf Amendment bills access na kharabani na masigi kano sida manual sida sathara koda Manipur da su akoi religious denominations kharada akoi attack torok kadobagi mami ma akoi khara tarak pagum tawe India gi atopa tongan tongan ba mafam dai ga la aga tongan tongan ba agency kangbu ga la aga swaida akoi gi property akoi dispute akoi gi kick out tawna na ba ko kick off tawna na ba adu gi pokang ba horom bagi mami shu khartai aduga housing ngarang nahan shu amuka sigi mai hauda chaknari ngai marak sesha mantri pukri da leiba akoi gi mantri pukri gi householder sing do adu takthokadori na adugi kano se siki koi district administration dagi notice thakna kholakna tawe pona malai ana Manipur di akoi am sengna haijage noise ton antan akoi back sungdau toroi akoi lairiba Manipur gi minority population Muslim population pangan population mayam se strict taloina thorakani and democratically as well as legally akoi noise ton antan akoi walk torakani akoi thingrakani ana sigi potcha akoi na appeal tawning badi Manipur gi leriba government ki official sing hojikti PR gi matamni na official sing akoi sirisida kanglu furup singi marakta sentiment sokadaba migi injustice oigadaba adu mongda akoi mislead tawbidan na ba appeal tawningi aduga loina na religious institution khardi chobala religious institute masjid hairase masjid se akoina aina lam donate toraga masjid chakne bo masjid chakna matungna masi Waqf gi property ohen jena Waqf da register tawbne bo adu Waqf da registration tawkhra matungda mai property se mai title deed yawram da ba yawe bo adum ming adum onara ba yabani na adum onara ga lakpa aduga mai kano dom title deed yawram da ba adu to mana claim tawsaladi mai title deed check tawre ba title deed check torko matam mai title deed check yawde habagi ground da kathai kadori ni hairko taragadi madu achoba religious site amada achoba controversial ba issue ma create tawgadori ne ba sumba potse Manipur gi leimaida create tawraga Manipur laiminariba kanglu furup singi marakta pangal amasung panataba toba kanglu singi marakta controversy aduga religious sentiment create tawna na basigi controversial issue ji create tawna na basigi torpa yarokaneba swai matang sirisida akoi district administration amasung government ki official khuding makta koina akoi humble appeal lama tawningi akoi yamna fajana wakal tana mapanya mapande kamak pasordo nungsin nungsado swai da yon bigano akoi fajana reminari se kaina dana ba fajana akoi section na sen hausi India gi sin nuksit matamni Manipur yon gom chi haiba sigi appeal sem chu tawningi aruga akoi Manipur gi Waqf board ki matang dam tang lakcharam ge Manipur gi Waqf board se matam akoi gi kumlai pure masi akoi hujik lairiba pot se masi atai dagi nate Waqf board haiba khoi gi natragana khoi minority institution sing chep SURBALA politicalize loin tawre politicize loin tawsale ngarang na hanchu kano amada khoi gi minority institute amada ain sum taja bada sengri khangde class 10 pass tawe bra tawte bra khangde ano hapchal len tai ko shugumba haide akhoi politicize tawraga matik chataba makhoi de wachat wanomba adigi kano tawba akhoi moida khurum khaijangba moida khau thiluba kado adu mamioi singdu oina religious institution singsida akhoi pura ga pick and choose da cherry pick ta pup thathare eba adu kai de akhoi religious institution singdu kai de phasana administer tawda ge ba mai magi political view point ta wak tong leire ba ana sigi mafam singse masi phasana akhoi genuine noina wak to hanbam changi ajala iba missing jisu lupa kaya member nen leiba kangbu khara so khoi chom tajab da lupa kaya thungna dori ma handa ki di thungak te gaina ngang ne ye chu tai siam agak siam agak pelilani se tori ji oza koi gi oza tu na sepan bi ki ba koi hanek le jaram ba sida any keno property ke mai leina ba keno tholok matam na sigi tribunal je kaktat ki je on on thok se sigi port ka lak pa si su yam na ai comment pizza ge oza si batang ge da koi manung sida trans point yam tha subchin hara kan da transparency leina ba khot na ba yengsin ba gi soi batang hai aduga sigi moi gi interest na mung tonga na kanam ka tham khra ka manung sida hai tare koi gi Waqf board ki manung da sigum ba gi koi keno si
सेंगदबा ट्रांसमिशन मैनेज तौबद वाब सेटल तौबद वाबगी सुमगी पोट कति लेब तसेंगनो मिटेंग चंगबदा हाइदारे कोई इंडियन गवर्नमेंट की मागी इंटरेस्ट की प्रोसेस तोगान थमखरकान सुम कोई व्यूअर्स की नॉलेज के हाइदारे सय मतांग दजा करमाइना खुदों चादब थेंगनोबसे कमाय थंग मसी अतै दै नते वक्फ सेदैसिदा कोई नत्रगना कोई रिलीजियस कोई माइनॉरिटी का मरी लेनाबा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूशन सिंगसे मसी पॉलिटिसाइज तवेबो मागे मागे मतम दुगी पाइरिबा कोई रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी दो गवर्नमेंट तो अद मोइने याबा मिसे सेरी पिक तो तोरगा हपचल थमेबो मोइदी पॉलिटिकल कनो दो पॉलिटिशियन दो ला फमरमिना मदमाना वाक तो अदुम लीडरशिप दो वाक तो कदो से मागी पॉलिटिकल व्यू पॉइंट द वाक तो एबो अखोइगे लरिबा कांगलुप कम्युनिटी सिगी इंटरेस्ट दा वाक तो बई सांगसी हंधरे एबा मधुदगी अखोइगे वक्फ बोर्ड नत्रगना एनी कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सिंगसिदा अखोइगे यामना अखोइगे सेंबा वाटपा अदुगा अखोइना पाम्बा थाकी अदुंबा डेवलपमेंट दो अखोइना उबा फंगदबा सिगे मरुइबा कोर्स अदुनेबा अद सिरेसिदा मसिगी खनबगी सिस्टम से मसि खनबगी सिस्टम सिदा नॉन पॉलिटिकल ओइबा रूलिंग वगैरह ऑपोजिशन वगैरह नत्र करी वगैरह नॉन पॉलिटिकल वइबा अदुगुंबा एंटाइटी यमा मफम से फजना लेहनब ngमबा अदुगा मधु फजना यंगसननबगी मॉनिटरिंग सिस्टम से मसे करिगुंबा इन केस ऑफ फेलर मोइगे मनुंगी मेकानिज्म अदुदा मधुगी जस्टिफिकेशन दो तौबं ngमद्रबा क्लैरिफिकेशन तौबं ngमद्रगदि मधुगी प्रॉपर रिड्रेशन फॉर्म अमा मधु चटनबगी सिस्टम से फजना इंपोर्ट तौब तारगदि हौजिक लेरिबा अखोगी कुमलाई पुरगा लेरिबा अखोगी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सिंगसे मसी डेवलप तौब ngमने न खलेबा नो सिस्टमेटिक चेंजेस खरदि सिस्टम चेंज खरदि चंगे सिस्टम चेंज दो मधु अखोगी बोर्ड मनुंगदुदा नॉन मणिपुरी हापचलगा अरे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट थोल लगा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सिंग कलेक्टर ना डिसाइड तौगदम पिथोगा अरे ट्रिब्यूनल अरे अखोई सुमाय तौरगा अखोई माइनॉरिटी का मरी लेनबा रिलीजियस डिनोमिनेशंस एंड द प्रॉपर्टीज मैम दो मदो फॉरफिट तौननबगी नत्रगा मुन्ननबगी मद कंट्रोवर्सी थोलगा लोइबन नाइदब कंट्रोवर्सी मैम मची 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 द लोइन थोलगा मदेद कांगु फुरुप की मियंग दा यंगथीनबगी उदुम टेंडेंसी में लेहलगा मदर वोट बैंक पॉलिटिक्स तौगनी खनबा that kind of system से मसी इंडिया ममांग द चटनबगी सिस्टम नते कांगलुप अमा खकी मकोई फैसिस्ट रिजिम दो इंस्टॉल तौननबगी सिस्टम नि सुमाइना इ थमजगे ओके थैंक यू सो मच याम फजबा ओजागे अखोगी पॉइंटिंग पुखत पे यस अखोगी मनुंग तो दैदोदा अखोगी सोइरकपा kai kai yorokpada hongdoknabagi अखोगी सिस्टम में चेंज पे की दरकार दे अदुमक लै तौबतबु मसिदा पॉलिटिसाइज तौदबा अखोगी तोंगान बा इंटरेस्ट हाइब तारे यारोइदबा मवोंग द हुजिक ngasi masimak thoiba mayam ama sida semdoraiba laiba emen tawraiba sigi posting je tongana khudam thai kanda non muslim expertise haptilak pasimak ne hekta masi ko halagan happen dikhenam khurang khosang hanba mai chubagi poto heli aduna sigumba post da laiba posting semdokpa dakar oina ka su resolve tawgada banate aduna interest si akhoi gi yamna sentimental oiba religious ka samai leina ba emotional attached to ba mayam da hekta खुदक तक हौबद सिनी नानी खंगदबा अदुगी पोट कोगी ngarang handagi कनो तोर इसदा लाउर कान मैम प्रोटेस्ट तब तोंगान तोंगान बा कोगी मैते पंगल चिनाव गे मैम फरक दे फोंदोर को से लम इंजे एम फोक प यावे कोई थवाई थादोगसु अखोई कीबा लेती हाइबा अदुना मसी हंदोत्रिबो चंगसिन गनी लोइरिबो कोई पुना पुनसिन गनी हाइबगी खोलाउ यामने स्ट्रांग वॉइस से थादोपगी पोसिंग सिसु लेप्तना ngasi ngasi mak to कोइना मैम अम उरगा लेरि हाइबा तारे अदुना मसी करिदगी लाखिबनो करमाइन तौखिबनो हाना मसी की इंटरेस्ट से केमता सोक्तना लाइङै मतमदा मतमतंगी प्रोविजन सेमदो फिमदिन तौरकांदा लाखपदुदी अखोगी सेंटर न मक्सेम खिबा सिगी मैनेजमेंट सिगी पोट से थमखिबस 1913 स्वाइदगे अदुदा अकाइबा केमता लेरमदे लाइबा चेंजेस से लाखपदगी हौरइबा मई हाइतारे स्वाइ मतांगददे अखोगी यंगसिनबगी तौहौदबदि यारोय हाइबदगी मयांग अपुनबुना थोंगलकपगी दुगी पोतुमा लेरे अदुना याम नुंगाइजे अखोई ngasi की डायलॉग की प्रोग्राम असि मतंग असि लोइसिनजरे वक्फ बिल सिगी मतंग दा थोइदोकना अखोई मनुंग सिदा करी नोइना हंजन मागी मनुंग एलिमेंट सिदा खंगदबा लेरम मयाम अदुगा हौरइबा प्रोटेस्ट से कैदगी मई सि सुरपुनो हाइबने चिंगबगी पुनमक्तु अखोगी मिटना कोंग हेनना पांगहंदना ममुत्ताना मयाम थंबीरे हेरगा सिगी मतंग सुगाइना ताकपिदुना ngasi अखोगी डिस्कशन से मपुंग फान बिपेदमक तै काय खुमनजरिबा पेनलिस्ट अहुमक अखोगी ओजा जलाल ओजा तुरम दे सकिर नोटिस विंडो टीवी की मैं कह रही हनना थकत फोंदोक जाई
ngasi ko ina de khoi gi dialogue ki program si matang asi tension jere hayeng ju pung hom simak tada sun soi soi den lamda mase thoi ba tungan tungan bi isu singi matang da kana nei na gi tanja du akoi gi nodi dialogue ki forum na budun lak jege mi yam sun soi soi den meeting tabiu pumong pomu kana khurum jere Class 11 amasung 12 ki science amade arts stream da tahi khuding gi leptana mahairoi khuding mak cha da chama pass tawhan batana tana position holder putopang amlaba nupi macha khakti gi oiba development and social boarding norem tong kumantem laikai len tuna subject khuding gi coaching tawbagi khudong cha ba pizabaga loinana boarding khudong cha basu pizari loinana separate library chamber need g quet UG gi extra class su tawjagani lakleba april gi tarikh 13 dagi session hauragani amadi khudong cha ba singasi supnatagi mahairoi nupi macha 13 khakta da pizagani maram aduna adongi isa sing adu mapung phaba mioi amamam oinabagi damak khudong chaba sing asi lawbiu akupa marol gi damak 7005347133 natraga 9774947722 da pau phau biro